Ninawekwa ati umusiaisia wa Mutongo TV na mwithukesia wa Mutongo FM ati ndani ya samuthanyani wa umuthi wa chumwa mutheu likana twevi ndani ino ya Vasaka ni matuku ni kenda mwezi wa kana mwaka wa 2023 takithio ni Îkûmbî ya siasa kilungu kila kikiseveni kuma oyu nginya mba ya mwendone wa saa sitousia utuko masaa ele twine na nisia maundumio kunia uteti na maendeleo va kilungu ni cha Îkûmbî ya siasa twina atongoi ni mavikie no seneta wa kaunti ya MAKUENI Dani MAANZO tanambovika indi enziani okiteva Îkûmbî ya siasa kwa ubatende MAANZO no kwitha twikwatiana nake otwende indi atongoi angi ni mavikie ngumanenga mwanya wa kutumusia na kukelia nayo musiaisia umundi twitha twinanisia maundu kauta ala methi twa maikitika no wisi Îkûmbî ya siasa tukunikala maundu ala makitikie chumwa keima kuma wa kwambelelia nginya umundi wa chumwa vala maundu kauta marketika munini wa president Rigathi Gachagua umundi ni wasekana mo maina kindu matwanyonena na Raila Odinga mayazi Raila Odinga no mu Kenya ta ola ungi kulalia who is he in Kenya kwa kithiomo cha Kisongo wakati wa maundu angi maingi no lilikana kana aleko ya azimio ni nate isimiatianio nondo wa kunenga mwana unenania vambungeni na azimio manyuva amemba muonza alama kwithwa mainena na ala angi mangaleko ya Kenya kwanza kwikithia kana ni vetha na unenania mwithianu nzama imwe na ile kwithithinikia maundu ma IBC na indi President Ruto na munini wa Rigathi Gachagua maiti vainge ngewa ya handshake Raila na timu yake na mo measia onaitu tikwenda handshake tuoga munova ilembetane itu ya Ukamba Mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka ainene achathini kimwe cha mathiko ngaleko cia kilome MAKUENI no naisekana akamba keka twikala Tanzaluo twitha kivela ketwo sietene ni tunethiwe na vuya thini wa maundu ama maandamano tindeto cia kwane ciake kwa maundu asu on then twitha twinene aba charity ngilo ala muna kulalia aindieko ni muna amonia ayumelia on thini wa mathiko asu na etha ainena yasewe tiagas ambie kumenywa mwaka ni wa 1990 na ili kou ala mena vinda awatete ala mamuika malike nomo methe mustari ni wambe na indi tweminane kana President William Ruto na timu yake ya Kenya kwanza ni mokite masako kwa matuku 16 wa chuma uya ungi makethwa na mboya si mwana chale cha kutunga muvea vaki wanza ni cha Kenyatta Stadium ni musini wa Masako nitwitha twima naye yonda mboka esui yokana mausio meva ni vai Îkûmbî ya siasa nitwa vingu watu manyei une wa Mûkamba ni Wîva maundoni onde na vikena kwitha ndio tavia tune na nyikwesela ile itatu kenda imwe itano namba yotumani mukuve vatendevi tuma motumani kwa wingi na kwesela mitandao ni tuya mikomo kanile Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM page ya kwani ERASTUS kethuku NZOMO na twi live ndeni wa page ya Mutongo TV enda like na we follow na we share unenania osu emwe kwa emwe ndeni wa Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kethuku na hashtag ni Îkûmbî ya siasa ndeni wa mtandao wa YouTube Mutongo TV Stock FM official na yu nitwa vingwa kivindi official nikendo seithia nitwambia na nitwanena nia twina ku va studio na kuingale koni esu ingi lilikana kukona simu nuko na kwesera namba ni save kione kwaku osa save ike credit na ende sasa afika wako na simu enda vasa na TV kana radio nikendo seithia nitwewa na onesa ukuli atongo yekulio kana wete woni yulo amondo la no tavia twitha twene na nesia kati wa amondo angi alame kwe yumelia twendeni wa kilungu nitparasas kithoku NZOMO na yu emwe kwa emwe nienda kuthocha atongo yela twena mo na ni muvya mono ndo akoka iwimwe ya thoche ndeni wa Mutongo TV na Mutongo FM kwa savali unge kilunguni cha Îkûmbî siasa na indi Mheshimiwa Dr. Victor MUNYAKA chambe ni kwamba kukathia na kukwea kana ni congrats nondo wa mwana ola wethi wewe kwa ta CS kana Chief Administrative Secretary muveani wa maundu meo konia itheka ku ni kindu cha bata muno ku congratulations kuma kwa Îkûmbî na Mutongo TV yule tuyambia na ku kethi ambaye Mûkamba ne vinda yasa utavika ba Mutongo ni asante sana muno wana ERASTUS NZOMO ndo wa kwenda watu tocha katika studio no ya Mutongo TV Îkûmbî ya siasa ni asia twalila ba wetina baby ndani no kangaba ila dina member of parliament yes na no sio kulili kanyando kana oyo kodana ne Mheshimiwa Dr. Victor MUNYAKA
olona twa pandwa miaka 15 member parliament ya Machakos Town Constituency. Yes. Na indi dia utongia mobea muno nundu wa kutwita na dia ndaoza mwana osu. Yes. Nike bie ando on the akamba balamai. Nini sepe alame Machakos County, alame Kitui, alame MAKUENI, na alame katika diaspora. Ona kisasa keni kikeyewika. Ona Koya Central Kenya, ona Kajiado, Kilapando. Ando ala on the me Kenya matulili na mukedia muno. Na titongia ngai mobea nondo noto bigise ebina ya Easter. Na mwana ne osu nondo ebina ya Easter ne seo muno katika Mukristo. Ne wishi kila mondo wetu kesia happy Easter na holiday nzio ya Easter. Yes. Na ende pia ditongia ngai mobea nondo pando ba siuma itatu tokete siuma ina kana mwayomwe. Buga ne yueta. After kwekala bakube buga itano itoka lakini ndio tuko na kana ngai no tuyete na nekuita na saa na ditongia nwa saa kona Mûkamba muno mupea we mwana muno ndo ningona onde malikile miondane ikenda maime nondo bainzi enge ya umina de no lawe Kenya ate otru kwema ona akwa ne omondane no se yo ne omondane ne bandi na sindu sia mudemboso ko timo bya muno kando makwa mama sako nondo inese ona niyo mwese ne mwandeta no monde ko nena ne nini na iwa moyo ngone yakwa muno nende muvya muno mheshimiwa Munyaka none ngao ivinda Siasa nondo wethetwo otevo kwa ivinda yasa kumakula cia kunoa ndwa bikavano na nende ni watu ngene ndema kuma masaku muvya nemana ngona lia mheshimiwa endie ku na no tuna nena endi tweso vikia mbaka monde wa bikavando ne ba karibu sana kila kipo ni ndwese ni natwe indi naweta ni MP wa masaku miaka 15 na ebinda ya Siasa ya bikie ani mama sako ona ne mandonge ye mobya mambya wese mheshimiwa Munyaka no ikaleta muno doto nangeta nande we museo ndwa mundu pai mundu wako sea noto geta na saa lakini twendo change ko tuinenga ne change enda wese ide tuina dena nako na kwa mboya sinzio na ya serikali la nene ne tukeisi President William Ruto ula mwese ne monana wa kwa muno enda yasa na muno gitumike macha obaloka nondo wa kwenda naonga meta nake na region ino ya Azimio na neze kana no diligana kana ne babiketa bando gazaidi ya Ruto ne mobuwe muno gede onando nimekwe ona abeta akatangazo kuko zaidi ya uya mwingi we bona ende na kwa yuna be yoba na ende kwa taiwanga idondo mwomo wa bingwa onge ka bingwa we mwomo na pia assistant minister wa lands public works housing and urban development haya ni muvya muno mweshe na indi mheshimiwa KAVYU karibu ingende ni kuombea siasa mwanya ni waku tumusiamba ya Mûkamba na sesi onde alama ende na kosesi ya kuombea siasa santi nakwa nenda kuosa mwanyo nikethie mbae ya Mûkamba balama ndino ito ya Kenya ona alama tusiaise kuma nthi cianza nina mukethia na otondo Dr. Victor Munyaka anaweta ni kana nevinda ngai tulilikanile na kwena mbua so ni boya wakamba balamai mose busoji na maili kamiondani bauno boto isothecia bei ya mutu nondo bainzi engi dinola woni aliwe yambata nondo kunaena munyao munene na wethi ando ingi na kundu kwingi nthi ya Kenya maine bikiyoketha so nondo yumbua ne yuiye twamuke ondo pasaka ne bitie one tucioke miondani alama te manamina babikiyo thina maibanda na tuyume abu maondo angi ala tutiwa tuinena ni cia no stimondo utheyanga na we ambatite no nyibu wa kiwu ane kwatia nondo ikuye la masinga kuswa I think ni twinda to expect to one pay wa mwaki na wo wa there
Asante. Naende karibu muno. Kivila kyo kona kiki thei ni cha Seneta wa kaunti ya MAKUENI Dani Kitonga Maanzo. Na vingi sikabaini indi enziani ni ukite na avikatu ethatwe oselela uneni obalo okithatu vikiti kunondo wa masa atu ethatwe ambi Îkûmbî ya siasa kendo isi thia no twasonga na indi ungi twithio na kini bwana FM indi nondo wa itumita thukika bwana FM ndani ethi wa ivika ne twanena ni wambia mwanyongo wa vingukanu kwitha ayuka kou pole cia bwana FM nondo wa kwema kuvika bandu ne va mutenyani wa umundi ni simoni poster ku ni simwesa ngulia bwana FM aiva wachuma ukite kwendani kwa ngai maundu methe wa mesa wasawa FM ndukelwa nake fa kilunguni cha Îkûmbî ya siasa na yu na kwa tunena ni ile itatu kenda imwitano namba utumani mukuve namba cia simu sikioni kuna simu saila nguonenga mwana na indi motumani ne kwa Islamu mtandao ni Twitter ni @mutongwe.tv ke @ERASTUS kithuku hashtag ni Îkûmbî ya siasa na indi va yande ni wa Facebook Mutongwe.tv Mutongwe FM na page ya kwa ERASTUS kithuku NZOMO na indi ndene wa YouTube subscribe ni Mutongwe.tv Soko FM official umundi ndene wa YouTube twevo ya Mutongwe.tv na yui moko imwe ndatwambie kilungu na ni ndatwambie na mheshimiwa Munyaka mheshimiwa Munyaka ni kwa ni wethi twoyona mondo ala maende vande itu ya Kenya pawiti nani ovaini twaseta ciumwa iliu kona ina maandamano mane maingi muno na manaye manene manene to maitwa iso bande itu ya Kenya na kwanzie mwaka nelengi maandamano asu ni mana kuna mwene ndi nondo kuyando matana bingwa biasala kuyando mana atiwe ne thayo kuyando mana akwatiwe ni maumesie ondini wa kilingi sikiu indi ile mbetani itu okamba twinona maundu ma muthembosu ukamba uonde twisinesa kana mheshimiwa Kalonzo lo ni umwa principles kana mutongwe indeni wa azimio aumete baila mbetane itu ya ukamba na nibe binda wawe wanenete akase kana magavana ma azimio ne mailete kuthi kondo netaku twina mona ukamba twinona kwina maandamano yu ikulia kwa mheshimiwa Munyaka ni maundu ni asu onde tasuma miatianio asuma azimio we mukamba moloto wake ni weba na kindu kiu kicha maandamano kitiela mutongwe wa chama chawe pa Kalonzo Musyoka va ni asandi ni asia be no ingino ngotonjo ndemo be anondo amani ni kindu cha maana muno mugo ni kindu kibata muno nondo kote mugo ne mwese pa biashara yende ya ona kote mugo siane iti maskulu kote mugo ona enende mekala mena wia konye ni ngotonjo ndemo be anondo mugo ni mondo ni kindu kiseo ni asia kakano liliganela binda twako nao siasa kule itana mbokono netwa tinda otu iweta kana twinanga na message Raila Odinga ya kana this time to musinda twikwenda kindu cha maandamano ndake ya pishe na twikwenda sindu cia ongwa mareli kwa netwe twanena unu ni twese kana character yake ni ya mondo wa maandamano nondo kumilela ila waisa kwena ungameta tamosumbe kuma 1997 ne wa leile resorts atia ne isindeta na no wayo wakula that is ibinda yake ya mekongama in fact ya ila Raila otale resorts ya Kenya ne la Kibaki waungameta na nondo Kibaki ni wabetie na kula ninge monopio na wazadi ya Raila no wa propose ita ibinda ni no go talea 202 ndeta sia 207 ndeta 207 ni weta sia ila wasindiwe indi baite wa leile na acha na ndeti kotini na indi azia maandamano azimesa kweta na mweta wa post election violence yes ila sio tuma ando ngilio mana maana tatu makuya na ando mbewa ngili maana tatu men displaced na nomba nyingi sia kuya na sindo nyingi na biashara sia toka mwana ngina kopia nani pamona Mûkamba na alange moko tutethesi yes ikenda wezedi ni kwenda ila na mwezi to national accord no ya to 8 ila ya to admission mukati yes na ende ibinda 2013 oka sindo inge na bado aseme kana no wale wa na this time no andie kotini ila andie kotini koti yale ananake na yale ananake no wetekilile na we pande ya nasa yes 2017 kikano liligana 2017 ila wasindiwe no andie kotini na ila wa andie kotini no liligana kana koti Maraga
no one disqualify na ana kate minda election isu ya pika kana si na problem na ale ana naso ina isi okay kate kana isi okay na kaka no liligana no Raila Odinga no wandie ekotini na ekoti tikala na ke na kotini Asia kula itongelela na ibinda ya tongelela kula na ke o Raila Asia ona wende no ekata no boycott nde konia the be election no boycott no ese sap akaliga ke dia pa ona to asiokelela no kusino ko generally we ke Raila saja ke sia kotikela kula ni lawe mwenda ukasina 2022 nicho kitu mwe ya tu inena to ke former prime minister Raila Odinga asiba ni atikile na baba ndo wakolile onane press asia nikishinda nitakubali 2022 oka asindwa na ila wasindiwe ati kotini ati specti court na ati kotini na koti yoka na unanimous decision in fact walija 2013 decision ya 2013 ila waendie kotini dia unanimous team na judge on lakini neno ya 2022 ni man judge on Mwanza ni maisha kanata ile wasindwa na Dr. William Samoei Ruto ni wasindwa okay kwa hiyo said ya you onake mheshimiwa Raila ni wetekilile asia okay ninalea na kila mwaweta lakini I respect the court decision ya tikila court kila weta lakini asia ni waleana wanacho lakini weza dia ni wasia serikali yende na ende tina ni woi maandamano manensi ya wame ni woi ndo nakali ile ona ekala ni itani ya bita nyei tadato ya bita pibitan December niwo waisi ndi zikana no liligana madana wa jamhuri dai mheshimiwa Ruto chade chake cha celebration national celebration ya jamhuri ya Nyayo Stadium na choketa na Raila atangaza akenda na chade parallel Jacaranda grounds lakini toketa udania jamhuri dai atezia asia ena plan ya kwanza January etweke Ruto ende na chade cha holiday ya jamhuri dai lakini wa akoka January okay na akoka na formula yengi na style yengi ko ebinda yu Raila aikiteta ikalande wesa no asola a plan igenda yazi ya maandamano wesa dani kitu plant doze 207 walidia ibinda 207 Raila aizinda na Kibaki violence la yoki ya we ata spontaneous takindo chake takuka mwaki sababu mwendo ndo wa kula si atangazo lakini ke chukie nikindu ke kalilo ende cha solwa mutena muna tukanze ya maandamano tikindu ke bushi to ni nyao ni resorts kana chao ko mheshimiwa uone evidence wa neka leo nde manaende no solo ndo magwetha makuka kutwa hizo lawe ya ICC Ruto mandie na masabaibu na oro madi na masabaibu na Kenya zile ngisi ndie nondo ICC alige ya kwe kao na kao ke no do resort na wese da do male ana na resort na mo kita spontaneous le wese da bai mundo na insight mundo lakini eno you make ndo kiso le to kito no be ya mundo metoke mundo okay kina evidence no ndo kiso le to na kika execute wa na kika plan wa ende ke ndo changu da mozo ne ko katulike nde onde nange nde ni muno ende yu ne kenda ne mina naku uyona yi maondo azo ale se onde we Mûkamba etie lo bai maondo ya 2022 ela woki yanzi ya maandamano ya cost of living kundene taraida nonde noese kila mundu Kenya no nenza na poverty na cost of living ila tuese kana madena la mebo mainge ona vina horo manaiwa ila tuese kana kauno wakato meke na wese dia adona mwendu kisia mtuke yuba wangolia modu Mûkamba yes Mûkamba timutumanu history isi yo ndawe na weta Mûkamba domiene Mûkamba no mukristo na no keto ngai no wene na zaka na Raila ni mundu wa maandamano na ke Kalonzo fara an opportunity wete iwe ya mana ya ulikana na Raila ikenda support base ya Raila ila weda o Raila tagonga ikenda support base yo kai support Kalonzo ko maandamano ane plus kwa Kalonzo the plus kwa Kalonzo nondo waenda koza support base ya nyao ya Raila wale twa nondo na inge paumbe neno ligana 2017 ila Raila waendie area pisha na Kalonzo alia kuenda kweli ya pisha
yani mudanosu Raila wa ya bisha avoid ali akodi do liga na the local community we wa mono pio na ya se iko na mondo ne watermelon ni wale akoka ene kile cha mdembo lakini this time Kalonzo wa ise that not iwa mondo no kwenda ate ya Raila ali le kana no eso tiewa constituency kana support ya nyo ya ngalikoni ya Luoland ite dawe se dia and man Raila ni mazia mondo no jota des ya Raila ikena maandamane enu Kalonzo ndana kedo kenje ona keni wese ona we mwene ukuwa ase we mwene wese kenje ona yisha cost of living no manaya we in the handshake era moto na to 30 you know the yangi oko around 190 maina ina maandamano lakini you ever tactfully ikena wese dia na wangeni lakini yu Mûkamba we mwene mwese ne wa Mungu na wa Mungu ne we neta yukuiye we Mûkamba ni wese kana muundani niwo tutona gumya leu ikana tukataza cost of living aya asante muno na ndi ni muvya muno mheshimiwa Munyaka kwa welesi waku mheshimiwa Kavyuti kwaku nikenda wese thana kwino nenga mwana wa kuyana wese ithia ni waelesya yulu waki nitwithe twinene ngewino cia miatiani kumela yambi nitwithe tunagu baivye na kuthi ila ingi na yu miatiani isu ni no kiyamba kuongamwa na ne manatishi kana ne matonya kusiokithia ingi kethiwa unena ni ula ovane wa gutwaigwa uyesi a matunda na ni tukulania nondo wasise maandamano yasu mheshimiwa Kalonzo Musyoka ethitwo na muno ilembete ni Okamba ni mutongo imunene na no cia igwe ni muno ni akamba o aingi kuena following o ilanene ndi ni wa miatiani isu yonde uyona Mûkamba na muno mheshimiwa Kalonzo Musyoka esotie loba mheshimiwa Munyaka yaze kwake ni plus nondo no kwenda ku inherit constituency ya mheshimiwa Raila Odinga muno kula ni siokete cia 2027 that is I think kumo mwambioni thing muungamo wako na kana kila azimio yendesi kije sote byanthi ya Kenya muno kitumi nondo kekani garama ya mekalile ya kila muthenya niyo kutuma maandamano atu itha twamonie evinda jila Raila wa kunianshake na musumbe ulona umie garama ya maisha yambeiye kwambata evinda yu na nikwatia on record evinda jimwe aikanya murengo ola watongweso ni musumbe ola wa oyu aimea kwambata kwa gharama ya maisha itegemea na economy na forces ya supply and demand na atete ya muno na binda yu o Kenya ukwita to the maandamano ni mama kaya mayasya mekalile ya maisha ni yambatie na we they are very underman asya baikindu kithuku na silikali yende nesa so kilagi ketio tusanisya ni chao kisenzi sioyu na ni kwatia mundu ta Dr. Stephen Kalonzo intention yake ni nzio no kufilia a Kenya na we ajukila na kuthi maandamano with ya ngoya yake ni ntheu na ni genuine lakini wasisya ngaliko eno ovaini kwa ndongo ya azimio ita azimio One Kenya Alliance ninagisya na nengo siokelele ingi ni more personal na kumantha we palo undu utonyolika silikalini na ilo kwasya gharama ya maisha ni yambatie hoyu after asindwa kula niwo manyie kiu na ninagisya gharama ya maisha ela yambatie kwake nundu aumbeni kila kindu anasotia we silikali kenda ningali yake kiwa mauta so nomba kake wa gharama ya maisha ni yambatie ngaliko ya kwake nundu oyu sindu isu eba mpaka mubukoni na
kendo na very keen onelo no kia ainengane press statement ayasia kana ni metikilile kwikala nthi na methukianisya ngarama ya maisha ikadisyo kata ya katatu kana ya keli withia einola wathi sava ivingwa ndeni wa ila points sio meonengane yu ke kani genuine yende yuka yambe lakini wasisya ukakasya sava akazio kenge akasya nomba ka ABC reviewe na pati undu utonda kwasya mundu ta Chebukati ati masiwenge undu manaumiwa obisini nitwezi nesa Chebukati tamu yake ni nathelile alangieli ni wonie mai resign voluntarily kenda mayae na makosa ni maile kwetela makathi makagrilliwa ni ila tribunal ya sobisyo kusisya lakini mamwa maume atene nundu keka mundu tene kosa bainda na kitumi cha usemba ulo muo kietela I think eta wa masit athi eyele siabe wa tribunal na manenga ne report na best na report ila yanenganiwe ongamwe so ni kwatia no mpaka tukenda twi genuine na makaelesya akenya nesa ila mekwasya garama ya maisha ni yambatitwe ni chau netonya kutheswa ata nundu uzu ni wewe ya opposition opposition we ayo ni kwasya keka nithe twina serikali twinda twikite ABCD na ki nijo serikali failiete kwika lakini yu kila muthenya twamuka save bingwa na ni kwatia unless ebinda ila mekwasya mekie ethical akin magenda ma introduce a different figures through akinesu ukethia peki ndo mezi tutesi ila court na ni kwatio ila Senator MAANZO tuilia kwitha nake babu na mukulisia a very simple question nundu aingaliko ai umwe wala matetea mawakilisha ngaliko ya azimio pa ya kotini na mukulisia nundu ni manengiwa mwanya wa kusisya na area sio ila maelaitite masya no kwinthe kutaina waki no wazi ndini woku ni wakula ila masisye masyoka baya kotini bayo umwe twaona I disagree akasya namba ila tuonie na ila sietetwe ba kotini ni IBC si kwambatana so on then tuonie mayitikila na through that court ya nenga no shahidi na 2017 kenda nulilikene patweka baina itilafu nituonie court ya sisya na ya nenga no tuo na ya twika na court ni sisioko na ila twagisyo nyumbani usioke the same person alea asiendesa kwikata kusiokelela so the agenya twina bodies sisa kwitwe sia kikatiba kenda ni IBC nzama ibinda yone yathela we commission na ni nenga nito mundala talondo baile kuka pakekewa so former prime minister enda tukamwita nowe tukamwea thio tunenge andwala maile kuikala committee nena yet twina serikali functional na serikali yenandu competent na mesi undu maile kuika so I think it's very clear that na nendo siaisi umundi musumbe akabingwa mwanya uzu na maikuno ezume kwita handshake na mutu wili meino baya silingi mana ele ya 30 chances be akabinde ondo wabindisya 2017 so I think nebikie bana akenya masisye undu moene kila gimailete na nziela maile kwatia nundu saingi oyu wene ukiongama ila kunaena maandamano munda wa the former president ilo na avamiwe nituonie Raila akuanite na jeshi yake maamuka na mathiusisi indi ula mwanabiashara supermarket yake I think Kisumu ya avamiwe tuyaiwa mundu kunena yulu waya so ikulyo ila Kenya maile kuikulia so ni haki ila siendo sio andu aya mabaya ndi alame ungangana ku make sure ni makwata mukate wa kila muthenya ni normal na ni okay ila siendo sio si kwanangwa
na andu ala metha metitwe maandamanoni nundu ketha ni mundu genuine atana mbothi kwa mundani baya Northland of which bala batana ina thina nundu already mwene kithega kiu anayasekie na beki wangite lakini mundu uya wakalaka supermarket kana avamiwe baya ndi sure kana mwako nsuo ukite aka recover from asarelo nekiwe but ndweza kuona mundu aithiko nesi kuthi kuona andu alama na agwatie maome sibitali izu na showbiz azuno abuthu ala wesi na wala ingi agenya ala maasya ugethia muthenya ucu mainata pa CBD nundu wa kwitha kwina maandamano azumo mesothiukia kiswa no so no mpaka tukenda na a national approach ya kusisia undu tutonyo resolve mound na tuiseta very nini angolia musumbe and they very firm nikana withie in future cause keka muthenya umwe kindu kicha amina nwacho ukethia ni twa set president wa sindwe nuka ndweza kuona mekanilia no wona ajitikaniwa so I think mundu akinyelela ine ula wake mundu bitio na nikwatie no ndabisie mbeni ithio tuna support yabo na onela party leader witu wokia akila wethe atu esta ndithio tuyai na courage ya kwamba kila nundu twaseania wetu yambia ba ni twamini otabianu maitu twengaliko ya azimio na kwoka kwekala so bitie no ya maandamano wina yokeka niyo wekiye maybe siendo sienda si different ningenda kwa kumheshimiwa Munyaka nienda kwa lakini ndio alike kombe kidogo tu lakini ndio alike kombe ya siasa akivila kiko na kidini cha seneta wa MAKUENI Dani kitoka MAANZO kwa Mungu ona mekulia bwana asume hapo studio mwenene amenene support serikali kwa ni umundi MAANZO ambia enzi yani nukite ya moja tu anena ambia yava kuvikuvika otono ni thitwe na ambia na kweta kwa ala motevo nikana ndane thwa ivika saila cia ilite nondo wa maundu matathukika indi ni ukite kuma makulu yasu onthe ni quality atongwi no kuka ne munenge mwana wake na ke wisithia ni wasongia kuni kwatia na thecia kwala mwe kuona kana umundi kibindi tita kina ngaleko cionthe mheshimiwa MAANZO ni ukite mheshimiwa Munyaka ni asia mheshimiwa wana na sindu zio muno na be ngenda kumupongeza nondo asia kana mundu no ila itikala asindwa akatikala kana wasindwa nyeni example ni nasindiwe kula na IBC la naungamite kula cia masako no sio inaungamite kula cia president kwa hiyo ni kakanye ni atikilile kana mheshimiwa Caleb Mole no zindie na namukethe na kana namunengane na nengane congratulations kwake na by the way kulagwa na dinge ya numa masako ma support mheshimiwa Caleb ikenda andelive na anengane service ila wale wanengane mama sako nondo keka mutongo yuteke ima na wese wa ni wasindwa wale atokea ola wasinda ikenda ikata ethe na mwana wa tokumia enende ikenda dokeke mwenende keima ko indi kila kenge no wankuri about mheshimiwa Kalonzo Musyoka nondo akwetha akamba magwa atamata endete na keke ndo ngeja maandamano number 1 nuwese Kalonzo Musyoka no kenge po muno ni mheshimiwa Raila Odinga na akamba ni megawo nondo 2017 Kalonzo Musyoka wale the candidate gina makandika na MOU lakini Raila okalea 2022 Kalonzo no wale the candidate na Raila okalea na in fact na ale Kalonzo na oza Martha Karua kwa akamba onamo mekulia twenda kukitia mondo onotana katika ballot paper pa Raila Odinga pamoja na Martha Karua USD akamba meona pa test ndio na hicho kitu miwasie kwa na Kalonzo na eka mistake ningwenda kueta ni mistake kanana wiki na kweta akamba anumewia kana cowards actually ni na unene uzi ningwesa kutha kwa twende no Mûkamba mwene thewia na Mûkamba no ngamete na ibinda ya samo no na maga kunia Raila mezi kana Raila no mundu baluka mai munenga ndaya kwa hiyo wete kana ona Kalonzo ona walivya body language yake katika maandamano be mwana ngete bulletproof inaona kama mwongo kesede no ene no sieta ngalelo na bulletproof
ona ina si to gezedo ne bia ye kwa no wathukia tuine ona Kalonzo atheche bia ko akamba kanda bia ne sawe no ona Mûkamba mutuma ni utona kwa sema zako pede maandamano biashara cia mazako sio ngame weze ndio weka niende anoma kisumana kana cia kenda batuike Mûkamba ndewia yube kutumia akili na be kwetha mundu ewia aya ne tugete bu ne na makole maingi bau yulo aone ne ngeza kuthauka by the way wala matana awebwa nikenda kila mundu awebwe ndiko kwa KAVYU nikenda ndukira be mheshimiwa Munyaka point ningi batu muno nenda atunene yulo a Mûkamba nondo Mûkamba no kinya amanyenzia na ya aidina nzela ya ilete twene ngewisi ya maandamano chao in direction ya Mûkamba wona itha ili hata nondo wase mheshimiwa Raila Odinga no tawende kwevanga ingi kuungama mwaka ni wangila miongo ya monza andu ingi analyst ingi wa methukezia mamusisia maundu alo kuna undu kunena eonekani tawende kwevanga na babe mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ula ungamete nake kuma 2013 bikia umonde na mheshimiwa Kalonzo no naisekana tinginya tukakwatwa mbao tikinyanga kwatwa mbao Raila akatunga kwa onkale kwa ila ni ku mheshimiwa KAVYU direction kana mwoloto wa Mûkamba thini wa uteti ula ukite wona whether wili hata kethe wa mheshimiwa Raila Odinga undu andu ingi mekwase akaungama wana Kalonzo akatilo. I think maybe onda mbela bala waziri wa bicha nikana akamba mainambo maitiete Kalonzo na ito musapoti na tuinake lakini kila Mûkamba wekete I think no etwe Raila na God willing ngai atopicha nendo make matuko momundi Raila 2027 ndakathukia Dr. Stephen Kalonzo kuaga ongama and the flag bearer akende leveni na kitumi kila wono na malama ingi tutoshule kana maandamano wita nola twethitwe tuyumia kwa Dr. Stephen Kalonzo vinyozu twekwananga twithi maandamanoni twitungianie tamba ya Mûkamba twambisye kwivanga na kenda nunonie siasa cia Dr. William Ruto ayo na mwanya wa kwetela president ulo na umie ese kwasia Ruto tosha lakini amanya we mwene no ese obisye nzia yake na aka build confidence na Kenya kenda nonge wa ya maandamano na kwenda kwata confidence kiune twekite ya kutosha so request yitu kwa Dr. Stephen Kalonzo na ndikudia akamba onthe kula twinde ya Kenya whether we silikalini kana ndonebike ya kwenda silikalini ona bamwe na ndagitali ba na Dr. Alfred Mutua onthe na Malonza ona bwana Kiamba alame silikalini pebinda na mweke nomba nibabika abandu ikabidi twambe kwitungiania tambai tukekulia ithio twendo thiba nundu Mûkamba ti munini nongi na ninethiwe ngitani witano kwa Mûkamba wonthe balawi twambe ikulia nikitumi chao kilebinda twika nithio twaile kutwika nithio tukwilila wait ngaliko yangi ni kanandu masinde na nenda ndiasia one akamba ala withi aya bike binda yo nyubani mundu ose ye kura pipeline no tithi andetela kula sikunwe athete oke osione atibi ne kuku metha mayika makosa kende wisi wikala ilobi na nduketelo mikunieku ukawandikithia ba mumboni iwandikithia mbone nikana muthenya ucio watheya to make sure vaikula ya Mûkamba namba kwa na tukeko withia ni twasonja kula ici tunakunie milioni umwe ni usonja ikavika milioni ile na alangi pia nundu wisa kwithia beo Mûkamba ni wosie kibande na yobo wa mukulia we mao kuna kula niki aigwa wende sothi kwandika mundu akolwa kana kulesu niyo yeta esilanga ula
matinde ya kwete agolwa maendeleo ala twithitwo tuyiyia ikulesu kwasya ya kuandika mundu ndezi kana niyo utangio wake niyo tonya kwitangiana so no mbaka before tutesola ati tukasya ati Dr. Stephen Kalonzo ati yeye mesi bala vera ila twele amba kwesisya ithwe tembai twibangite ata na twamina kwibanga the next step ni kwambisya kwitungiania na tuyamwa Raila agitie Kalonzo tosha na atakitie tukasya twamuye tukinyete utambai nundu ono mundi na gitumi kimo ndagesa kwitikila kuungamila bandu be Raila umundi ni ungamite okila nakisye yai makosa na kibuthia kinene kwamba ya Mûkamba ayo kuthi kwikalia Dr. Stephen Kalonzo nthi wasya ati ka interview tusisye kana we fit kwenda we running mate wa Raila kiucha kibuthia of the highest order and I think Senator Neo Miss kenda no maende yote mbea nake na maze wabika no mbaka tukamba kwitikilana na tukanengwe ndaiya kenda tukatembea na wasiomo na kilando na kwitani kwa Mûkamba oloyu ukwatie mwana wa kwenda serikali ya Kenya kwanza mheshimiwa MUNYAKA lakitali baba yomwe mwikeso dio koma mulwe kana pesa bali twaelote mbea tambai so omwe obau kusya kiloto no kusyo kaete okamba na nunengiwe ministry nzeo ta CS sisya itheka sya akamba tutonya okwata taito ata ila twithitwe twinyanyaswa tutonya otungi ata kiu nundu wathiki ambu onola wika plot ka 40 by 50 with aena balwesu atwa equity akanengwa mbesa so ucha mwingi we meyo kamba nundu wa kwenda tutena taito sya itheka situ so wana CS wene busoesyo na kiune kindu utonya kwika baya Mûkamba kenda yetu dilikana eka no kethe ato yusia isya Kalonzo eweka oyue bandu na kuto notia na mweke onthe ona Dr. Alfred Mutua ulani party leader wakwa onake pau yetwe eka tuimine myaka 5 in the north history agamba makwata scholarship makadi kusoma ndisianza nundu kila mundu anenga webuso na ituangaliko eno engi twina Dr. Stephen ya Kalonzo wa Musyoka moyeko tusukume mutu wa thea tutungie ngai mubea asante nene mubea muno mheshimiwa KAVYU na yeye mheshimiwa Dani MAANZO ni wavika seneta wa county ya MAKUENI nene si utona kwitha maundu meo momo ngalikoni ya kwake na indi we andu meo nguliti mheshimiwa MAANZO iva karibu sana seneta nondo wavika kwa mbogo tajukeja Mûkamba na mutaja wasela baba hembe ni pale mwana ndo selengwa mundi we na we mwana muno we na siathi mbinge ku makanisa ni MAKUENI ndatika mwisho nondo ne kuya muno yo no munde neto banda miti ko una sele wakone mwaye pasa muno ya MAKUENI lakini ni kuyendile au bikapenda kwa ngai na ne nambe odocha mheshimiwa MUNYAKA muno munyanya wakwa miaka mingi kuma mithana ya ODM Kenya niyo ambio nyuwana yombe na ndimwene congratulations nondo atwika assistant minister aungame ithekasi amtheno kondo ninaona ninonia na nimanyia kana ikudo ni mbaya Mûkamba ndeta nenda kwa shamba ya Mûkamba ni mbuwe muno negi amatumbe monde chondo nikimu ko alama serikali ni na Dr. Alfred Mutua Dr. MUNYAKA na timu lawe kitwi na timu lawe MAKUENI na permanent secretary zile kuma MAKUENI na assistant minister umwe ko ndasiwo ndanondo pemondo ekala katika cabinet yes patike nucha ukamba cha litakwisa kwa na bike nucha kamba kiselewa okay ndo alama engalesu maile ndo mangalesu lakini na ile na utavisie patio ndo binzani Kenya wale bikete binzani wepata ona deputy president ya lea na shungwa lea binzani ni gwa tuma serikali itukuma na saa inga na we mu binzani iwa tukumea wa muno kwako ukethea nungate ya zindu mbinge kwa kuna kelele ugathere wa siku ngwa zindu mbinge cyabika kwako nundu ma leo bichakela cha kwako uiweta abinya mwingi muno
yatiania na serikali ekanoke kolio ne yu niona we ligete ukalika imwe yu nondo tunambia na tongo yaya na nonginya ukesaithia na kuni wakwa to mwanya wako sangia kala tunanene ya tukesaithia twako na sindu na jucio batu kuna sindu nesa ku mheshimiwa MAANZO tunambia bano kwa ngaweno cia miate yanio na ila inambie kuongamwa na azimio mwabikiana kutecia kana ne mutonyo cio kaingende wa street kethiwa unena nyola utwaigwa uyetha wecia matunda nituka tumanye unena niani osu maundu asma bipartisan nituka vo indi nenda twambe kwambia bakwa amandamano mbaya Mûkamba muno kamba twinona bandu banaina maandamano la mana atwaigwe tunamona isioni na indi ukamba twinona party leader wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka niwethitwa aceka na magavana maazimio no sio makeko nyendeni wa maandamano ukamba netwese magavana maitu ondeni machama cha Wîva kala kendeni wa azimio maye kwa nyendeni wa maandamano ano ku ikuni yakwa ni ndeni wa maundu asumi atiano kethani kweso siokewa mbaya Mûkamba na muno mheshimiwa Kalonzo Musyoka so tielwa ba na moloto kana uni wa imba ya Mûkamba ndeni tulisia murengoni wa azimio withwa Wîva nasi maandamano mbe nimetikile katika katiba na bayo ndo mesa kuungamwa kwanza mwatenge ate waambie kuungamia kilungu cha miongo 3 cha katiba ka Kenya na bayi mundu wena pina wa kuungamia kilungu chu kulingana na katiba kalatu na koka 2010 pina wondola wona Kenya pina wa mujumbe pina wa mbunge pina wa mundu wonda we serikali ni wenda no polisi kana majaji maumije kula kwa ya Kenya wa mundu wa Kenya ni mwene na wa kisiasa na wa kuendesha ndi yake na kwa ndo mupata ati andamana na andamana ni waleta andamana kwa Mungu na ile kuthokwa wombano wake na ile kutishwa kwawa na ayeka haki na kenda withe kila unu kwa andamania ni chama kana kwa ndo nitwese serikali ya Kenya kwanza hivo na nenza ubye kwa ndo pai kindu chetele to kingi cha serikali ni kala yukila kibo cha Kenya kwanza na ndo mweso me appointment ya Dr. MUNYAKA na serikali ni mbeani kwa unaonga liko ya upinzani no mpaka na itutuke banga nesa na nundo maundu amamena thina ina ngalama ya mwene nthi yulu muno niki nundo mauta mamto kame yulu muno na stima weje ulo kwa usi siye ulo sima na mauta wethe ukui weje ulo na kila kindu ngalama tambata na endwa stima weje ulo na mwando alama ameka pasoka sese ndo kana manufacturing pesa la stima na otho tambata muno no yethe kila mundu ni wathinika na kwa kielelo cha maandamano ni kwamba kwika singizi to na utethia mwene nthi na kila kingi kusau ya IBC utaambira kwa IBC twinene na mheshimiwa MUNYAKA na mheshimiwa KAVYU na ndimethukicio neni wonekana nthini wa maundu ala azimio muno esikumite ngalama ya mekalile yoneka kwa taila yoneka kuwasa kila masikumite muno ningewa ya maundu mausa kwani maundu manano mane genuine ngalama ya mwene ndithe kana muno ni maundu ma kuseubia nzama ya usa kwani tuiweta muno twamba kwa ngalama ni the nundu kiuni kitu cha ngalama na serikali yena pina wako the ngalama ikenda kwisira kindu kita subsidy na mbaile ndo aise no mpaka kupendwa na ugo kate kwa nyumbani kana electoral justice na ndaba hiyo ugo kate kwa nyumbani pai ya jona ibinda ingi kuthiku kuna ikula na endo kuino ugo wa nyumbani kwanza ile sia ile tena nicho tunaanza saba ne bingwa ndo saba ne yo sa kila chao siwe ne BVR kiuke katika saba na wetie babinda nge kana masama na mabika kula niko ba outlangi la sia musumbe we kana ila inge ila outlangi na wethe ya mundu mweze neza ni munathiki wathi usisi katika register ya kadano na kunyekula wethe isiro yake ni kulule na nuko nete kula kwa mundu zuno na umye kabule na kana kuna kula na nasuka kabule na kwa ndu kwanza pingwa saba nundu pate electoral justice pate uwa wa kura siru sio ndade siamana na ndo basikumbe keto kwa keto na jona hisi pipa la Kenya elekera na mramu kamba wale taifa mbe tutamba kusukumbe kwa tauma kimani
tuithi mwandani tuima mwandani ti tene na tene ngina Yesu Kristo koka ando no momme angisia badindi lakini ando ma Kenya matumi cia muno nya ni umwe na kondo wau no mbaka binda imwe kivela kikauma kikalea kuma faki imani kana rival kikauma pandu bangi na kenda kikikeu no mbaka nao kundukula kunge kukeyumbani ando bomba kosa kura ndo ndo ingi matoza kura kana wina yona ndo na yukuna kadoida no wavise miaka 18 ndo kibande wina bindene na yesa yakosa kibande yakosa kula ndo ando amo matei kula ama tao za kibande na mundu muima nai wina kibande na ndao sakula na wina kula na ndane kuna mama ndo ama kuninde kelele ola munene sindu tuzukana kondo wau no mbakatu yumbani miaka yokete withe tambaya Mûkamba neto tona kupika bandu nayo kweyumba ndiku yes kumwe alate katako pinzani no mbakatu sukume ono batona kana usumbe kata kupena withe baila ingilisi atukwata kwako anda tukwenda kwesa kusumbe kandeno and that you look at it la tu ngombo sia Ruto na MUNYAKA na dogma kombo wa Ruto na MUNYAKA tu kombo wa Rikathi we kale kombo zina nye nengita kombo na ile kilo kombo su na kinde chako mina chupyo ni kwamba kusovya IBC ezobe to nisia masaki siasa ni boto tuweza ukababa bipartisan and mundu ndekwenda unyubani muyane kila ndeka revolution nundu mundu la wina kau no sumbe ka ndo lwa teyosa wiyathi tabu ye mungeleza nake mungeleza mbie kokita makau abwandu alange yulwambe amechapina wethia ndio ndane yakayita common wealth kibendera jage ta ya kuma Australia in America po mundu la yuwe na mabuti na wina kau ni serikali ya Ruto ni mama na mabuti na mena kau lakini ando ni mazinda ami nando ni mazinda polisi ni muvea ni kwatia that is fair enough tithire twabingwe laba ko unenda ndamba soma watu mani maenendi na ndamba ko labe atongo ya nwangi nienda Madam Lois director nienda wamboruta ukiauneni Wîva no wa mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo amusyoka na mheshimiwa MAANZO anaindini wa chariki huu mathikoni ma mutandithia winguma bwana chairman Pius kuyangala kwa sia Sultana Ahmed Kilome county ya Makueni na ndine wa kikalo kiu kana ndine wa mathiko asu mheshimiwa urona governor wa Kitui mheshimiwa Ngilo nona vikievo aingi mona kulalia mheshimiwa Ngilo aendieva ne mona monie na metho menyu na ve mondo na nenie kuone ndeto ambe kwithikisha uneni Wîva no andateka otemwe nekenda tuoselele kuma vau kama mukegana Tanzania mbona kibela kemo kyo sauni uyozwa kamba tona nizie wia wa mudembo sinduino siosa wai like amumazia nevinda ya Raila atonge kwoko. These things are never given, they are grabbed. You go for it. I know one of your leaders said that they can't see Kaluke where she is. And it is true, you can't see me. It is very true. But I'm not far away. And I want to say those who are saying it, wamekunywa tear gas just the other day. Mimi nilikunywa tear gas tangu 1992 jameni. Sasa kwa wengine hawa young ones wakunywa tear gas kidogo. So my sister Charity, I want to see you next time. If I'm demonstrating, I want to see you there. Hey, wacha hii mchezo. Mwandu Mûkamba mauta makuu mayanga anza iko, my sister. Tutona kwa zena demonstrate ya wambua zela hivyo. Aya naende niwe thukisia atongo yasoma itoma ilembe ya Ûkûmbî na ve maundu bakubia ile atatu mayumilia nthini wa uneni usu mheshimiwa Kalonzo ayacha kana utongoi uyeka unenge na kunengelelwo weka kwoswa power is grabbed, is taken, is not given na ni wasi wakaingia asia kana kamba
tunaona ni sevia ebindani ya maandamano na ne niula timu ya mheshimiwa Munyaka bano na aingi maneli wa mawosa na wito na maji akamba mayevia nono ni mheshimiwa Kawaya nono ni mheshimiwa CS wa Foreign Affairs Dr. Alfred Mutua maile ana muno na oneni uso na ile na ne wewe na ke charity ngilo urona governor wa county ya Kitui mheshimiwa hata asekana we ambie kunyatia gasene kwao MAANZO na mheshimiwa Wambua na Langi ama mwika munini mambe kunyatia gase Kalonzo amwe my sister sine ngwe elaingi nienda kuona bo mheshimiwa Munyaka enda twambie naku wethikesi oneni usu muno usu wa mheshimiwa Kalonzo twikwatanisa na usu wa mheshimiwa Ngilo we translate ata usu wa kamba via maina umile muno nthini wa maandamano niasia be ningwenda kwamba kutongea mheshimiwa MAANZO mwanana wa kwa muno ewa ibinda ya samuno tuna mbunge mutamwile na ndia sakawe senate na ndio tongea mubya muno nondo byakwa na katika maandamano muno una kwetene na akamba on the alama 98 ekei Kalonzo and akamanda support ku yagwe Raila na by design we Senator Mutula Kilonzo that is the governor na governor wa bina governor Malombe na tongo yingi Mûkamba invite menaenda maandamano ni asu invite no kio ewe kon onaenda na sabena MCS manaenda muno ni manatikala ndereze ena omundu mweka nwale ikinada kubilia weka lakini kwa wingi ni kwa nenya na ona atongo Mûkamba mainona pema na mama andamano lakini nondo Kalonzo ena nje ndenge ya kwenda kwenda no wende ka oneke enda Raila no future wasaidia no baende ni atia mheshimiwa MAANZO kika no dilika na 2012 na imbunge na 2012 ni kwatia no lika na 18 December ya 2012 ni ya deadline ya conform coalitions ikenda IBC iprint maseto ikenda wesaidia ne wa mana ndo ola okwetio sube na running mate wake no ni lilikana na sakana mo no sine to atometo ne woro pamwe na Ruto ikenda wesaidia ni twetha na deal na Kalonzo wesaidia timu neno lakini wesaidia nao Kalonzo ni weketwe push ikenda wesaidia edangale koni ya Raila nondo nyenenda kueta keka ni twandie indi twa propose ya to na woro na Ruto omonde maybe Kalonzo nenda no with a president mo propose it ata twa propose ta kenda nondo kwa issue ya head na wesaidia by request Kalonzo akoletwe ne woro na Ruto ethically watu ka number 3 either leader of majority kana speaker ikenda wesaidia for the first time asuni mamba ko kuminana de no lawa mate wa egg memo sunde na deputy na Kalonzo number 3 na nibai odile ya kutika na Kalonzo ayatono na 33% ya government number 3 was the akamba na supporters yake nisialika katika share ya government dile sina nyoneta na ma lawyers makaandika agreement ya mudambos lakini wasaidia nito asindwa alatu atometo ikenda twende tukanenga ne proposals na ilatu asindiwe Kalonzo mwene His Excellency Kalonzo na nienda kutoma Senator MAANZO one nondo nyenene keta ngai na ndikenga na akakolie party leader wa Wîva Kalonzo musoka kana Munyaka anena ugo kana wakengana Kalonzo de waisie you people you are forcing me to sign agreement na Raila lakini I assure you mudano mukalili kana kala Munyaka aneni nondo we may be signing ourselves to the opposition forever na hicho kitu ni umonde technically maandamano katika upinzani 2017 anaye katika upinzani 2013 anaye katika upinzani kila wadani yebindani na wa mukolia na ila mothe na we mweta ba mukolia kana Munyaka na wetie chu mukutanone twena atongo hiyo na Mûkamba pamwe na Council of Elders twaina Mutula Kilonzo senior twaina Johnson Muthama twaina Musila twaina Niva Mwendwa akamba onde lakini nye nena Charles Kilonzo na Ndambuki Gideon Ndambuki na Philip Kaloki twana ni that our propose ya okay let's try tunengia ndwa nondo no mena convention nation itono kusinda ibela nondo numbers toke watu tadia number 3 after 10 years
we may be lucky to the president. Okay. Ko line up isu ya epo ukazaidia inde mheshimiwa MAANZO na ingetikala nake MAANZO kuwetakana wingi ni wa numbers ke katiba usumbe kwa umilanga kwa sababu alape by London sa kwatana ukazaya no pa uma usumbe na deputy lakini ngaliko neno ya Kalonzo ke kanitwa ndie akatia obo wa Raila no na ke Raila yini na tukiza Kalonzo yueta asia kana yes tuka Kalonzo luo na ke onza luo edite gebela na dai sasina yite da tazi ndia na onza luo dai sasina mutana no mo kila kenge peo kendo kita on natural or neighborhood kana otoi ka imagine Mûkamba tweba tukile mweko tukile mu Masai tukile mu Kisii tukile mu Loya na twaze ito adika la Tanzania siko ya Uganda siba gwena neighboring Uganda you know the size ya neighborhood ndio likana buneza okay na ni movya mo mheshimiwa Munyaka na ende no avigiana kumila sindu imwe tote isi na no nginya no sio no nenga mwana saidi ne waweta na ne waseka na waweta kicha wo kiucha wase 2018 force one Kamba leaders 2012 ni mama alianile na kama hapana sisi hatutaki hiyo hapana likana na Raila na we zineza kana Raila basinda kuke kaba be kikiondoongi baya Mûkamba kida jozi one day you will remember what Munyaka said. Asante ni muvya muno mheshimiwa Munyaka mheshimiwa KAVYU ni wewe kesi oneni wa tongo ya sweli anenda tukwatanie kiuchambe Mûkamba vuya na keka twekaleta namba ya nzaluo twitha twosie kibela ki na ke mheshimiwa Ngilo aya no kimo no aye badana na azimio ana wewe mwithukicia inena tito kwenda ngewa ya maandamano asia muikomo nini mathi maandamanoni kiu ke translate hata mheshimiwa KAVYU kwako ni kwatia wethukicia oneni wa mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo to some extent wena ka ukweli nondo wa sisia Kenya Mûkamba isola wake umela onekane mundu wa mugo ute maundu maingi na mala maingi ni withi andu imatendi ya uteka advantage yake undu wa sisia na saingi izia kuyanga liko ya taita undu wa kuona Mûkamba mundu wa mugo niwe withi amendos kuma MAKUENI amiunya mutito wa ndei oganga liko eno enge ya maboko mundu umo kula uma eona bandu baloto nya ukaka benando sindu badena kelele ni Mûkamba so to some extent ningwetikilana none niusu but maybe bandu balatu no kubetuka nabo baini baukwasia keganitwe kasia amabia undu wa brothers chekala ranzaluo kuwa we translate nzaluo ni kuicha mabia that's according to you when that was here but you nitikilana none ni wa Dr. Stephen Kalonzo kekanimekisia na makecha mekisi makafika State House but you mundu utaiso bikabala wenda kuthi nwezo mundu meza good case in point so twailenda tuikulia na twisioko bala ni wetie twailenda tuyikulia ithwe tamba ya Mûkamba gap yiba ni chao twaile kwika ugethia nitwabika nitwakuna sindu mbai ya mwikuyu kuna ondo akalenjine methitwe maikuna with at least on the right track nondo uyazia no makopi ondo makuna asien malaeli imba izisile ni cia moyoka Ruto no sio ukie Kenyatta ikuo Kibaki no suoka so kindu kila twaile ikulio ile nene twaile kwenda tuyikulia ni chao twaile kwika na tuikulia kulia no mpaka tukenda twiva mweta community nondo malama inge ona sainge I think Dr. Stephen Kalonzo kwenda hata tuika president wa Kenya I think malama inge ni laumia ithe atongo imaku Mûkamba nondo withia sa ila twakwatana
MAANZO akwatite baya ungi akwatite baya utithia nake ongi esilile babu ni wo kuthi utumwathi yake Kalonzo ekana kinduki. So I think we ni wa mithemba mbingi. Ona saa ingi kwitha tutatonya okwata na tambai tukanena na wasio usue wia na uzune wiola. I think nondo utana elaborate we usue withi to witu ya tambai ya Mûkamba nondo ukethia nukanga sisio ukatia mbaye yumba na yendetu aina tu ya muka kwa jo yithi ya MAANZO no kelile u ewo kuthime ibiaka tumwake wathioke mbaye ya Mûkamba twikyo. So no mbaka tukambizio nena na wasiomwe na alane atongo yukambani to avoid that element ukethia ona tuithi pau kenda ni kwenda negotiate silikalini Dr. Munyaka bikabo akasia ndio support nenyu nomba go kanenge mbaye ya Mûkamba ndaya. So na ondo nene nawe ta saingi tumusia isie muno wake yo baya bala ya kwamie consensity ye baya. So galiko eno engi tuyende yo sukuma mutu othe nenyu nomba kamukona ni okumba osu muke ya president na ni kwatia I think mwayo thing ni wachumwa ukite musumbe itha babu. So ekamboya peke yake tukenda none bau Dr. Munyaka ongama highlight issue ya thwake damu nesa aenene ngewa ya konza. So uzune wo kumba utukwenda tio wakwicha mabia na wakwitungiania tambai na tuyasia tuendo kinyo. That is the kind of courage tukwenda kuona. But galiko ya maandamanoni I will support maandamano kenda ni genuine. Na ndizi seneta avindukiye ba na atie ibinda yemwe tu ibaba na nyena kuiyo kiuno keso tukenguka atuiye we ethi maandamanoni iloke we Raila etikila kwa Kalonzo tosha na ithio tuoso kiu na kituoso kiu na yu Haya, asante. Na ndio tutoka tu nene ndambuka ya mheshimiwa Ruto kamba mheshimiwa Munyaka ni umwe kati wa atongo thali no ni mainene yolo mipango ya ndambuka kwa kuni ni twesa ukabo ende tutafikete bo nondo ni enda mheshimiwa MAANZO react yolo oneni wa party leader na ende tio ndisoma mautumani maku na ndio sasa simuku iyombanie ende anakutuma mautumani ile itatu kenda imwe 5 namba ya mautumani muku vipatende vi mitandao yetu ya Mûkamba Twitter @MOTONGOTV @ERASTUS kidogo na ni Îkûmbî Siasa. YouTube ni MOTONGO TV Stock FM official na twi live then wa YouTube and utume link alama ya kuwasa na then wa baya mtandao ni wa Facebook live MOTONGO TV na indi MOTONGO FM na page ya ERASTUS kidogo kwanza mo namba simu sibukioni osa wandike vandu ninukite kwako mheshimiwa MAANZO ndiuka kwako ni kwati ainena unayevoka na una umalo kila indi wa imbone newe unaenda mbone mathikoni yangi lakini ni wethukisia uneni wa mheshimiwa Kalonzo na wa mheshimiwa Ngilu indi tutovu nenda tuambie baba kwa kutonga kuoko nondo inyire mwithiro moyasia na KAVYU wa mine yabwa ya asia kana waisi ukathi maandamanoni ila Raila Odinga akasia Kalonzo tosha na niwo no atwegereja bandu athi maandamanoni na kamba bani mangola liambara mheshimiwa MAANZO ndaenda maandamanoni no awetie mheshimiwa Kalonzo no asia kana tinginya tuketela tukewa tukatungewa kuoko kindu giki ka kwoswa kindu giki ka onengano indi mwithito mwe push mwaze Raila ase Kalonzo tosha we umwe no likana evinda ingi evinda ya campaign wasiani tu ikolondo tu ikolondo chothe ndu kikolondo wale othio. So mheshimiwa Kalonzo hasi no kwasi unenyu wane mwende no sukuma kana no nginya ukesaithia kwako ni kwatungwa winene yolo akiu kiukinge chama vuya no waka yondo waelesia undo ukwelewa mheshimiwa Munyaka na kuyu ndo yuwe na we ya to ne sia kumangale konesu ya party leader mheshimiwa Kalonzo Musyoka MAANZO nde Mûkamba ndewe na Mûkamba kazavanga maandamano kenya yona na ibu nundu namba ubinga baya hapo basalo tukadha made patenga levi ngere ilo editunga bia na endane kaoba imundo kelia Mûkamba lakini kendo kilake na ipata ni with serikali
tineleana na maandamano na kila inalea kuyana yana chie kuya kegania na President Ruto mnala mambe ya mambe itangaza tena ni hata petition State House na tongo yasume atatu Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Karwa pondo Mûkamba ndingo buyona banini Mheshimiwa Kalonzo na maanisha hata asia namba kawe kulia yukilo neke nuneke nesa nundu keka maandamano mainetho kwani menda manande nati wewe kona iba unwezi MCA elima ba masako mana kwatiwe maandamano na suna na thiku ya committee na maumya madwaito ila koti ya terrorist Mheshimiwa Wakatangi Mheshimiwa Wakalakala urado vile ni deputy speaker Mheshimiwa Wakatangi to ngui andasimele ni mana yetia ngazi na Mheshimiwa Kavindu anaye maandamano nesu Kasalo Kio nyewe wako naye wao maumya makwa mana kwatu na ndiye maumya ngina timbala mazayo na timbala yo andasu mana kwati tondo inge mano lakini sio lawo hivyo DPP nuna sikumia mashtaka mo na asa kitu kingine na ni siasa okay kondo wao trial Mheshimiwa Kalonzo kilono maanisha kana Yesu nze manondo mpaka wa mwewewa yo ndawe serikalini ta MUNYAKA ni wa musi wa kwa serikalini mtume mwanza maicho ndone na ndawe katika upinzani kwa serikalini meguza baili ndo siasa za Kenya ni siambai na mbaya ya Central Kenya na mbaya ya Rift Valley matweka kindu kimu bahila ingeitwa mbadete zionde yesa umenucha magaruzume katene na tena kunzie mwene kwamba kushoka ba upinzani ni kupange vyo upinzani mesa maandamano ni siasa nene ya upinzani ikwenda kupanga twamina upange vyo upinzani nesa upinzani wao ukaozo basi ni alternative government wazo wa serikali ila yukete mundu amina onyuba mundu mangire mana angeka na uithia undu andu mana inaku tiwa menaku na kondo nombaka na tukayumba nyangaliko nisu ende kega yitu andamana none zo butho no ukete Raila Odinga aije Kalonzo mjoka tosha inya na mundu ambe kubangithia maandamano matatona na maandamano makabangithwa nesa Kenya no ndo andu manenda manenge o mwanya simingi maandamano makabangithwa nesa Kenya wana serikali ikita kwerekela weja mundu menda me Mombasa maganda me MAKUENI maganda me Bungoma maganda me Kalaba na kwa mina kwa andamana mdamo serikali ndeba okay kondo wo serikali ni neche na sa kwasia and kwerekela andu mambe kuna nania chuti joke ndio na bangu anu no ni team ina nyividwa ngade kweno neno na kendaila mwao wa mwao la munene mwao wa election mwao wonyu bani wetwa wa mbunge wethe baina ngana ni mbinge bunge ando ni mosete i point na satene okay market kilana na kiuke tuma mwao ubeta betoke muno mimi ndiye kwa shakana President Ruto ndabendwa katiba na bezi ndubigyo teka atena bunge mo opposition na bebi ndaibi ka serikali kanena no binzani na kenda sindu imwe siandu mande susike kwanzira ya elite kondo wo unena nyatiki ndukithuku nikendukisio nduka kwa boko nena nia mheshimiwa na natu ambao react ulo wa unene ni wa mheshimiwa Kalonzo ni sawa sawa kabisa na mwaka kwa bizani ndo wewe mulumu baita ile serikali kina serikali itie serikali no mati serikali no itie serikali tiene que ndio kama unaonie Israel maitikela kelando bana kula si South Africa bana itikela France bana maandamano ma France bana imakali unaona Kenya unaye maandamano aya naende muno musese ni kumbia siasa twanena muno bana atongo yina yu ivyo ndani ya vika yaku na kwese ile ya network kwaku ni twanena niya kwanda teko osiano ndo na
huyu ni enda tongwe mwithukisye wase wa mwene nthi nake yasiata kwisila mitandao ni YouTube Mutongwe TV Facebook tu live ndeni wa Facebook imwe kwa imwe enda ushie na we like page tu ya Mutongwe TV Mutongwe FM na page ya kwa ERASTUS Kithuku NZOMO wasemba Twitter ni @Mutongwe TV KE enda utu follow ndeni wa Twitter na we ni follow ni @ERASTUS Kithuku na hashtag utumia Îkûmbî siasa bauni nguka ni sema utumani menyu kwisila YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official subscribe twendeni wa YouTube na nimo vya muno ndo ma YouTube ala mwende no tukwata mbao ni channel kitunikia ni temo no 51k plus kana ala subscribe tando ngili 5 nemwe ende ina kuongeleka tabia munana wise hivi onake ni wa subscribe na namba sia simu zivaki ni ngosa kuweka naambie na mautumani ma Facebook niambie na mundu wetu andiko ni ndaka yase MAANZO mwa eka uruka mavia maumava maandamano ne mamuwo usiya yase maandamano asumetha na mavia Samson Musyoka yase SENETA MAANZO mwa ukona wanange kwa mali ya mwene nthi ula unekiwe Eastlands ila Raila na atongwa ima Azimio Oka mana yuko ni umanya vai maandamano mamuwo nake mundu Samson Musyoka ingi akase ni tongelela ingi etharuto ni wese asindie kwanzia ya uwo sava evunguwe tuikie na inde utumani wa Steve Ngene asia chawo mheshimiwa MAANZO no sio kila mwene ndi akosa kivande akonekula lakini ona ala tukuna akura mwasia nesio ya wa muyekata kele osakwani wathela musiokie kwe mwene ndi kweka ata nake agi asia yokuma ela kula sia koniwe Wîva na Azimio na evidence sia iloli yeima ni muthe ni mwene nthi na ngai no sia yesi nake Boniface motoa asante sana yasiende no sia yesi kuombea siasa imwe kwa imwe kumangata kwa sia mavoko na nayo kulia mheshimiwa Ngonga matukwa ayeba Ngonga ni kwatie omuta alikuwa nizu sia mavoko musango mulinge ase Kalonzo enda akamba matwike psychophants sia kukuiwa akili ne mundu umwe sia kosa ndongo inyusa muluo na ithie ni twakoseye alternative leadership niyo ikatethia Mûkamba use musango nake unoya ase Mutongwe TV ni Austin Mutoa ningale kosia changamwe Mombasa nye ERASTUS ni na ikulu kwa serikali ya Kenya kwanza pena kitumi chao 10 subsidy na ende mheshimiwa MUNYAKA ikulu no songea pena kitumi chao 10 subsidy ya mauta na leu na kwa point CAS miongo 5 tena katiba vamwe na kwetha na uvisi wa moka cabinet minister na vandu va misala kweva andu aonde yailete kutumika kutethesia mwene nthi maisha sisia andu ala makwite kuya turukana nundu wanza oyu tax ni nongele 20% ikana yeve andu asu misala mheshimiwa MUNYAKA ni kwa tena andike kulesu ya Austin tuke kwa mundu wita wa Justice Mwendo Mutinda yasia MUNYAKA mwekana na Kalonzo view yakana na uvungo na uyuma Kalonzo ni view na keti mulinge akasioka akase big up CS MUNYAKA very sober and eloquent muvango ni Steve na munamo na akasia KAVYU sawa muno in fact no chene na future Mûkamba ethe na ngwata niona akamba mose kula kwa wingi mwendo savia ERASTUS atongwe asumona nitio ukoma umunene muno wa kisiasa congratulations to them asanti MC Jose asiati otomani wa MC Jose ni wasemba pole na kwa nawe nguosa tuke kwa mundu no asiati Samson Musyoka wenzo mie waku yakanisome wa Bazenga yasia for Kalonzo to become president he needs Ndindi Nyoro and Timu Wanyonyi as running mate mapema ndio best haya ngelesi atongwe yasu muno na uambie MAANZO wawache kudanganya Kalonzo John Mwanzia MAANZO tumani nusu Mutongwe TV ni Penina from Kambo tell my senator wa MAANZO ni voya uya okay azio manda uya naende mheshimiwa bedeni kule sio na mheshimiwa MAANZO no always onene angewa maondo mama uya ndo ingemetha hapa yupo uno osonge ngewa ya miana ya mawuya ngenda wesethia ando amwe ni matethe ka kwanza la elite Kalonzo
aike kutumewa na ini Raila usiaze Kalonzo tumewa na ini Raila ni Steven Vavu nake Daniel Dutch mutuko ya Kalonzo lazima eyumile kwa wa Kenya kenda amanyike kana ni ndongo indumu na kuonia kana yuva Mûkamba yu na nguvu. Okay, usiaze Kalonzo ya maandamano ni sawa sawa kabisa. Mimi nataka tu kila kitu iwe na same price kama wakati wa Moi. Carlex maziro amomo correct haya nende nomina motumani ma Facebook nikenda ni YouTube tuke kwa Fred Mbuyeka ya saya ERASTUS mukunire sindo nesa ngereze CAS MUNYAKA na wimwe ya nonetele a reply message ya okay haya noende mheshimiwa no zongeozo mheshimiwa da message mbinge beta ona yakwa saingi niyo yikala muthenya muima ninelewa nindi naligavo tukuthi azandi muno jemo karibu sana ndeni wa Îkûmbî mautumani mavuthu nikenda ni some YouTube Kalonzo mwana wa Musyoka oila ukauma itingani no gwo maundu make makaila na akamba tu wia Kalonzo niwe wia akia ungama ewe kaniki itinga kwa ya mukwati miti ya mianesia na yoneki we uzi little bob na wo mwingi bro na tumite mautumani wengi asante sana na ndi utumani wa muthia ngalekoni ino ya Facebook ni soma utumani wa munetwa Gidi Mwangangi yasema MAANZO ni ukulia Ruto athesia mutu na budget yiva nondo ni kwatia ila yivo ni ya former regime na niki Kenya kila mundu utesa siendo na thoa wake ula ukwenda na serikali ndi atia kule sio na kule genuine kwa hiyo ni mwiso songesu akati diva YouTube mashabiki ma YouTube asanteni sana ala muendelee na kuwatia na kila ndio subscribe likavo wikithini wa subscribe na maondo ni maila twi sawa aya tuke kwa mundu ukwasiati Steven Muli ERASTUS ketheka muno na ketheka ngule MUNYAKA na tia ma CAS maungamwe ni koti ko meo weyane okay koti na tiete belewe wa ungamye maundu ma mesala ma CAS ko selobisi mheshimiwa MUNYAKA evano ni kuleseo ni wonona ni wa note down nokwetha ikusongea ona kwangule okay anona osu Ezro ni onake kule the same ERASTUS ni wa Mûkamba ni kwetela unyuvani wa 2042 lakini be wa vau vaili vote kana on ya okay asante tuned in honorable MUNYAKA is an epitome of great leadership omutongo yusu ni wa maendeleo na mevango katika tiwa atongo Mûkambani weni number 1 Brian Chalo engalo kosia mumando ni kwatenela ya ba masako tuke kwa mondonge ukwasiati ERASTUS gotea waheshimiwa wote MAANZO wote nene kula kidhome ni wati nende Kalonzo alisema ukweli wakamba tushikane kama Wajaluo tutakalia kiti but tusirushe mawe kula kidhome nikiwa Kasarani mwiki weka neza wasia but tusirushe mawe by the way kiucha patu isapotea kana tuikwata amba maondo maithoko maondo manduthi pai kombeni na Mutongo TV ithe tuitha mondoni osu tuke kwa mundu wetu wa munyao asiati ambia MUNYAKA wakamba wameshanuka hii government is for 2 tribes we want government for all Kalonzo aime maandamanoni must watching from Mogadishu asante sana andoma diaspora alamu ende no sisi kuombea siasa kwa YouTube Raila is a thank you daktari for analysis about that man we pende to imoto meangito muno itasomeka kiseveni kwa no nginya to ka edit obaini nginya sisi uka live kwa tuma otomani ta kwanda ya tuma otomani we na ya kwa atongo MAITû then MAITû the wa serikali kana wa wizani mutu otesa wa 190 ba so ko letu
Kwe kumwe no ni wete wawanete kungwa 90 maana ile netengemeane mutu yeba na ngale kwa yeba njike tubia ula mosesi okulile boda athosi amu mathosi asi ndundu mekwenda na serikali yati yako kiu atongo on there ni makwitha maikinenia kwa mituki motomani o mavutho ni kenda no sesimu nuke tosa simu yu tuke kwa mundu wetu wa Samuel Kitheka kulia atongo asu on there sava ikaviungua the way sawa ni cha ukithiwa manzo tumanye usu na atongo ya muno musongia sawa ikaviungua kindo kitha kisa sawa pathiata po aya erastus aye zero nikioko iki uambesia tikeseo we mundu wa kwa siati tumanye usu hapana manzo ilote wandu baadhi ya wavika ni unenge mwana ndio unenge neza kwa huyo mwana tu asante kwa hiyo azine alamu kwa ya manzo oka ni munenge mwana ni ona asulia suma otomani mate nimekuleje manzo kwa ni iva kitheka cha Portland ni halali kana kuka kimwa okay Mheshimiwa Munyaka kiuno in a position to speak about Senator Manzo no sawa lakini next time usikue economical na the truth KAVYU Munyaka na Gachagua all are truthful men tusiogope ukweli tafadhali mwenge wa kilazi nikimwona mheshimiwa nikatika Gachagua ndio asia ama truthful men huwa asia wanena uo yunienda to simu nienda asesia masimu na wona no simu yako kwa ndaya these wa TV na radio nikendo ise ndiani toigwa na maundu metha mesa wasawa kwa director Madam Lois nienda simu itano sinyiba itano isaithia ni twewa andu masimu na mome asiata na ende wenenga simu nienda kusiangala kwa Twitter nenga simu isu Lois isaithia ni twethugesia andu masimu namo measia atandeni wa kilungu cha ikumbia siasa Lois okay naende namba ya simu hiyo kioni kuna simu wesaidha netwewa na fungua server tujue ukweli we will be at peace at Zimmerman tuned inaone nisoma Twitter yu osuni at Derek Mumo 25 asante sana Derek alama endeye kuisalangale kwa ya Twitter niona ni move no at Agnes Gitiri yasia Mavoko is cosmopolitan because of industrialization brought about by national government. Settlers of Mavoko bought land. The residents who sold land paid fee and did development. For your information, Honorable KAVYU, listening from KINANIE. Usune engale kwa ya kwaku mheshimiwa KAVYU na eonanya nenia maondala yetu nenia vau mbeni at Mulu Adams yasia wengale kwa siamba kasi ni movyamo no nake at no wengi akasia ate Mulu Adams akasia rasa stavia atongwe asu nimo maendie mbunge na kuvindia niki tutewa maitetea munene wo Kalonzo na akamba onthe ni mbunge Wîva wewa ainena mbungeni na ukomo batewia aya toze simu yu hello sasa hello ERASTUS haya no sawa nengi mondo tio sawa hello mutongoi hello ninena nao kakwiyithukize nengi bana netwewa na mpaka mweza tu mwanasi ya ERASTUS haya nenge simu yake ile hello mutongoi hello yes you there ya TV you niona you tabia mbaya namba kuweka wethukezi alafu na kwa there wa TV hello mutongoi hello umonde makonete na yandu mazimu mwenyeke kwethukezi hello mutongoi hello ninena nao hello ninena nao hello haya loisiti losu nainde nijaribu ele ando masimu mwako na sindu umukonete nai twika kuendea na kilungu na nyine mondekea haya nenge simu ingi na wako na simu kakwithukisia nikenda tuiwane noizo yithukisia baadaye unene nya uyi ukasi wake waone TV ni by the way esikwambia saa 3 cia kwacha
na ingi we YouTube na we Facebook kou ila wenda kuyeyewa no isate ya baadaye we saidi ane wa yetu kesia nenga simu. Hello. Hello. Nene nào. Nene nào. Hello. Nene nào nengo kwewa. Ndio kutoka Mombasa. Yes. Hello. Endelea. Unaona na ndugu kuma Mombasa. Aha. Haya, nakola. Nasema hivi. Ehe. Hello. Yes. Hello. Lois. Kwanda ya ambonga vya simu. Ambonga vya simu nondo andoma simu ni moya mo corporate na tikwenda kwa kumonga vya nondo masai maendete wa kona simu wa yethukizia twase alo na tuitinda bana tuikewa bano nenda tu atongo imasonge makuli ala mwetha mwikulia naende Alexander Munyao ni wamo chokoza asiate ngale kwa YouTube kifunguo ya gari ya Mutongwe TV kuliendaje. Nezina nini mezi stories. Yobungo gitu no chai hata weziro avendo yengali. Mheshimiwa Munyaka nenda tuambia naku kenda tuthiwala we Mheshimiwa KAVYU na tuthiwala we Mheshimiwa MAANZO nondo ila ingetuminia kula kwa Mheshimiwa MAANZO yu Mheshimiwa Munyaka mwanane waku tumia ibindo Îkûmbî tandateka ile una nusu osonge makuli bwana Austin ni wako ya yulua subsidy na petrol kama na leu nike isu to abatie na wasa dia to create we wa CAS be bana ngando weta kana mondo President William Ruto ayo nanga we are no expect ukone we are one new resource na ni lazima wanakuta dese katika contribute economy ya Kenya. President Ruto nanga mondo we are adake kale mana ni lazima OCIBA we are ula wana wa Kenya we said ya no other way profit kwa mwenendo wa Kenya. Kwa ni expecting ye tadoke langu nengwa ya utadezi ya nende makwate mawe ya title deeds na madina alame idekani na tadezi ku solve we said ya nenda tadezi ya ki economically ona kutadezi ya ndoko kweki ambesa mubukoni kekani makwate title deed matono kuna biashara kwa ando ingi maikaona mondo aiwa ta waiwa mana waile kuiwa na aisia idea kuiwa ku wezaidi ya mwana ndini wako kawaida kila kenge ni kwatia siasa ila siokete mono through maandamano siokete na kindu kecha subsidy basi ila siokete leo ne kenda wezaidi ya mtu ni wa beya lakini unfortunately walile neza ibinda ila subsidy president wodo wa keye subsidy yambe ekiyo matuko 20 July 2022 patiele o sugo ile ikenda kula iko ko generally wanda tawenda ikenda ana makoni na ila kula na keka noweza kulidia news si bidani hii subsidy ya tililo na Ruto atanya atamutangaza le Peter Munya atilile matuko 13 ma August aza serikali ndio beza exchequer ndio beza ko ni yaonga ko in fact subsidy ya leu kuwa say genuine yesu ya genuine kwa nini ya siasa ya 23 days only ya kwa kula tiele ndio mimi komi na kendo na ya tilwa after 23 days what said you president Ruto ilika actually ya ungamwe na Ruto okana fashion ya kudanga ende kumata sema kwa inputs si akwema fertilizer ikadawe said ya ende ni masia ibia mazao na lewe said ya nitwa na production nene nonde bindani fertilizer wa 7500 omonde wa DAP ni 3500 okay which means andwala maima kwa wingi maitumia fertilizer you no wanenga ni subsidy katika production pando ba wanenga ni subsidy katika consumption all right ikoje ya kele peo mewaweta kana serikali eno ni ya baile nienda koleana nake na jambo mutalela ambo liga history yo kamba ni yuni wetu ndio na tongo yange kumela
For the last 15 years ndio nani yetu na tongo aingi katika serikali. Tuna maminister by the way. Tuna Monica Juma wala noenda katika cabinet. Tuna Penina Malonza, tuna Alfred Mutoa na tuna Rebecca Miano minister sina. The other time tunaina nyao tunaina Monica Juma Eweka. Na tuna ma PS atatu. Tuna Veronica Duva, tuna Teddy Baika na tuna Jonathan Mweke. Na tuna commissioners. Tuna Beni Mwase na wakati tuna commissioner Johnson Mudama. Wala katika PSC. parliament. Na pia tuna CS ile. Myself, Mheshimiwa Munyaka pamoja na Mheshimiwa Baluka wa kuma MAKUENI. Ko na miana bado no siende na kumela. Regina Ndambuki wa Kilome no nangiwe chair wa TANAPI Water Services. Ko ni kwatia uenda oleana na alame kwa asia Mûkamba na kwa nebe serikali. Oende Mheshimiwa MAANZO aweta na ina ywa no kwenda ikenda wesedia ne twadio toko no twane oyo twane wa ingai na twane wa musumbe toko nye ne aduma matsakwe ne meseka na ne motoko no ila bina ne kala na president Ruto deputy president ne mwezi ba masako no na defense nini se inde ndo ndo mkwata ogeze ya kwa kwata maendeleo mo ngalikoni okamba na kwa ine minister wa Kenya yonde na leather nondo okamba nginya osisi no wa kusisia na kondo kula kwa lot ebe no anangi sindu ningi malele kumnemwe malami na ine sibala na mkwata akanenga ananga gina university ya Machakos University na sindu ningi ko na mindo otweka wa umana kana serikali ni ile kukamwa ni mwe gandi wa kama nyende kama ngombe la ile ya ko ipa nende neki we pa wala no tevesa galikoni ya mashamba galikoni ya masomba ikenda uzo ya public ni ande anakwenda na housing affordable housing basi ande ya kama sia in fact system la Ruto ogete ya NZOMO nondo asia wekeka wetana katika nyumba hii pande ba gwe rent rent yetu ikimongenge igenda after 15 20 years eno betu ikayadu all right kuna wengale kone yesu ngo zukuma zaidi ndio na program Mûkamba katika urban development kwa kama soko na stage ende sasa mbozo ningo na ndo contribute genda ila sio kamba ni wanasotu tendency okay pa iko lirenge na ko liasia Portland land esu ne kwatia nondo tina boset oneza esu ningeda kotini na maybe titona kuanza neza all right ya mindo kesine ya CS kwenda kotini tusikatetwe ndio weta oende Mheshimiwa MAANZO kwenda akaja mena freedom ya kotini lakini pia president na mwana wa through article 132 2F ya katiba na president na mwana wa kuandika anybody ikenda amutadeze weya lakini no ndo mondo nandie kotini no kwethike ya na koti of course no ndi andika na negwezo kwanza kana musumbe and authority onenge toicha ni katiba asante ni movya muno munyaka Mheshimiwa KAVYU jisi kana we na makulio una kulwa ba I think maybe on it no ba ini keucha subsidy I think for an economy subsidy negendo kesio aneke thopu kana kwa kisungu ni la tutonya meta necessary evil na nikisio kwanza ajiba ila wona in an economy ila where the hali ya uchumi ni nduku serikali no introduce subsidy kana either in form of inject cash into the critical sectors so kevya ube wasi ndo ila situmire egarama ya mbatani siathe yanga na pia usionge ukana subsidy ila where there a certain section ya economy nenda subsidized ni encourage ando inge kulika into that sector not their production nenda ya mbatanga but sustainability yayo niyo yenda ye challenge nondo wasisia ta subsidy ila nethe abo ya mauta I think it around 16 billion wasise isu nembesa sitonya kuendesya kwika maundu angi ukethia
bandu ba kusikia direct mautani ni kana bei wa mauta othe no sikiwe sector ni ngita ya agriculture ukethia food production ya thine yambata but I think challenge kila kimwe cha hivyo na Kenya matesi ebinda ila kuna nenga na wa subsidy ya mauta where they are no the biggest players in the market was essentially Total na Rubis na maybe Oilibia to some extent the law ûYÉETEWA nisio sia benefit ya muno na tula to small oil marketers where they are wathiba ya mboni ukethia kamwe keki tubuketa KAVYU oil limited where they are nikandikite athukumita 5 ukathi wibika bachumbi ukethia ngi ubungwete bwa kandika andu kadhaa twinge binda yu nitwa zamie na twathela azuna andu maisha we as a result of that subsidy. So ela yoka yabetwa ela nokia yabetwa ila sia survive you with there compete on a uniform platform lakini woka wa sisia in the long run most of subsidy where they are achieve the social aspect na political but economically with the better economy ikayakwa self adjustment stabilize nojo undo la woka wekia na I think kila parliament both the National Assembly na Senate mailo sisia maile kweka review makasisia ndini wa court ula wiki twendini wa mauta undo mauta maye importi wa baya uka factor vaita wa company ile kuta mauta na wongeleto court reasonable wale kwithia Kenya no tuwe mauta lita wa petrol ithio wa slingi yana but wa sisia vikabana they were around between 35 na 50 shillings but kuma A50 kuthio vikabala tutewo you can live over 170 with the isusio the kuma 50 kuthio vika 170 ni makoti mongeletwa po ukethia veile si kwitwa RML ukoko ukethia vengi nela 8% yoka yongelelwa so Kenya serikali is more concerned na serious kuthesia bei wa mauta toile kwinda twambie kuona president akasia for now ila 8% ya vitu kiviswe mbunge yongelwa ta koti mautani toile kwenda tuonete jambite mambito convene ikareview ikatheswe maybe to 4% izuyenda ina impact bei wa mwaki wa stima kiune kiengi kia low drive cost of production yulu na ndizika na no nethiwe na makulyo ela no kienewa Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni one of the largest shareholders ma Kenya Power no na manyie bakesa enda thina na twendo tuma Mheshimiwa Dr. MUNYAKA mathi manene na president undu agenya nimekuumia na gilatu na expect ya ati kuona stimo ya mbata undu kume tukuje moya moyo owethia agenya uwa token sia slingi ngiliomwe ugethia over slingi mana 5 siambo tilwa koti yote sicha so uka kwethia kwangelekanio token sia slingi yana ni 3 na tene onethia watho wa sia slingi yana no tonyo kwata token I think sinoka tandatu monza pa so ikethe penela conflict of interest ukethia nundu maybe be mundu kwenda kuyaniwa kindu wathiwe ukethia enengwe at cost of Kenya so no mbaga tukasisia then veonge I think unenie issue ya itheka masaku na makueni na kitui twina thina na investors kuka ukambani kwitu ku invest andu ala twina thina na ala mekuka in the name of investors mena aim ya kuka ku grab ukambani oneke maboko ukamba wonde ithwene tuthoketie kila mundu lakini no mbaka ukoka kwanza ela ya ilete tuyuka ni kwitha tuyasia maboko ni cosmopolitan
wenda uke ukavena Dr. Munyaka kitheka chake umandhite na akawa na pia nozu nowe ni munenge nombaga tukasisya nesa nundu pena thina kuma matungulu yonthe withia kitheka mwokie mwatie wachotiwa ai mwili umuthenya umwogeza ona mundu aumite ilobi na taito dida akasya no muthamie ba ni kwake nake umau wenyu na wethe aku athikitwe bau na bwe bo mutwite kuma Kenya yosa independent so no mbaga tukagicisia in the right way na ngewa ya Portland I think Seneta NZOMO kwani ye kotine but kila twithito tuikulia na twende ya kwasya Portland ya nengeto kitheka ni Mûkamba yike mining na kila tuketie kwitia twenda mayuka kwasya ati ve bandu mindie mosa kitheka kiuloni twenda twone cabinet memwela yekalila ya approve nondu kitheka chaumie kwa community ya twika Portland ena taito utonya thikwa salon so kenda ni maaminie kwinza limestone na mavia makunya simiti ala manengetwe mekeu then automatically maamina kiu kitheka cha elosio to the community ulani we custodian anaona that community kikasioka kula kwi county government who is the trustee wa itheka cia serikali na in this case ni serikali ya county ya Masako trustee ya itheka so ithe tuinondo na mundu kuka kwikala mavoko kana sehemu yoyote okamba kila tutesa kwitikila ni mundu kuka tubingianisya kwitu. Asante. Mheshimiwa Maanzo no akudwa makulio na beimwe ne nandika nondo wa masa nondo atongwe no mena nguzia no winguzie yakana wesaithia kuyamwe meotasindu undu mekwenda yani regulation wena regulation musesio sio kulalia serikali isi maundu mama thembosu wesongea langi wakulu nasya kana manda banara mana imweso mana pipeline mande ne sapyo inaela polisi ya kiseti yangas ya mbele ngo mabia mona kia polisi ya kanana na enendi manda mane aige ndo ne kumcha mundu chana kana nengi jasa kana pen makosa amende tobo katika ile ndo Public Order Act regulation ila sia mweso sia act sia expire 2010 na ibainge siasa uga ikatwa mbunge na gundu siasa peundu ndo maana bana nimetekela nyeke miao mambe ya kuthuka peundu yu polisi indike na yeka kedo wa proclamation ikatangasia ikasa yugumba no ni mwatwika no wathuka ni wailita kunga manine ngwandu bana na endi kuma bauni gotona kuichatia gas na wethe andu nimesa lakini maandamano bayari renda na kau na polisi kale weta kau patingwa mundu umea na utumani una alendemea kwenda niubikia andu ala me serikalini nene sio katanga kulu ya ubo wawe nula mwana nenda kwasya andu mamweka yume na mawe maingi muno katika sekta ya IT kweke nduketa online writing kwa mundu lawe na simu yake kana kompyuta kana laptop ukapata mawe ukadhika katika gundu kama ndia mawe yasu ukaandika no yivo online vile alama mawe ya counties biggest advertise na serikali kwa sala mitandao kuenda apile ukagungu wingi ukasisi ukona mawe ya kwa maingi ma NGO angime Tanzania angime Zambia angime South Sudan na angime Somalia ma NGO sikuko mawe ya maingi mono na upata and then udhengeani ana mitandao na yu sindinyogete la kuandikwa ndiye mitandao yukatika nithio kailobi ngakunanga banga kule kana babe we nguna we mingi lakini ngathio mitandao ngusisa never pena opportunity kila kivo mundu wa social weza ukwata bana batazi to ba serikali wa social no soko bandana na tongo imakautethesha kindu kingiki kikiucha mwisho kikiucha ando amwe maitasi ndo mekwenda yani pepe ndo serikali to no regulate kila serikali ndo regulate hapa inondo KAVYU no kotabja ndo ne economics kana mathoa masoba gani
ni demand na supply yani ni market usoko unduki na soko vitu wetete nundu nambe mwe kuna inesu na toa subsidy na endetebo ni ko daolena na yomuno ni IMF ndara matunenga embesa na Kenya ni tukobete na no twende na ukoba kundu wau madhoa mambatite vile ba Kenya nundu wa thoa munene wa stima kila serikali tonda kuthesia na thoa munene wa mauta mamitoka kila serikali tonda kuthesia nundu kingi ni taxes na kekabe undu wa serikali yithikizio ndusu ka serikali yandu ingi muno oi ona mundu rajunga minister wa mbesa ni mundu muhimu no akamamba ka team kaka sobia mpango ukatoa president ukadha ngalama ya maisha na ya dhaiba nundu meyo lumuno kwa mwenende wa kawaida. Yes, na ndi nienda twasyoka yu nienda kwamba usia simu ni wandu ma simu ni makwenda kwiwika yu kuone enda usa simu na twasyoketa twitha twene ya yulo onena nyawa bipartisan assessing na meazia isune sietwa yuki mpya mayikwelewa kichau kikweto okay saumya muthiata onena ni railo kwase wa mosi ya matunda mesyo kama mandamanoni onena nya onena nya wa muthembo mo kiuni chichukite itina wandatika mbuthu ini kwa oyu Lois nienda unenge simu cia nondo na twithukise kana andu ma simu ni mabihave kwa uko na simu kwa oyu namba ya simu ni ngona Wîva kione kwaku ni wikiwe vau ni madam Kanyiva wesethia ni wa kona simu na wagona thesia wase wa TV kana radio Lois wena mundu ndeni wa line aya hello Mutongoi. Hello Ewasa. Ni nena nao Unena Siasa Ningelani. Chema Ningelani karibu sana. Ambao ngene ya Katongo Yesu na mheshimiwa MUNYAKA. Maana tena atemezi ni Joshua ni mtu mwenyewe ndi. Ni kwa nenda ukita hii. Kolia. Makutano mera ni redia ya ama imagoge timba kando magimio kuje toreti ko ba sabina hivyo ya. Ene wake mango ndimo kulia. In case magwatu ni kilibima tu mmeka bipartisan. Meona kujoka maandamano ni kuweka uteteji kana ni kuikiandi matinani. Asante ni muvya muno Chema Ningelani akulie sionesa na abievu nenda mukone sindu tosiu tosa simu ingi ya Kelly simu ya Kelly yu. Hello Mutongoi. Hello ni nena nao Nena na Brian Musau. Brian Musau kuma ba Brian Musau ekakwithukiza TV ni Bete yosu nenge mwingine wako na zimu yakana na tabia ya kwithukisia ndi mwenda utagwata. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nena nao Nena mwa ekakwithukisia TV ni aya ukisikiza unatolewa na si kwa ubaya director ni na genza kwanza uwa kwa simu yako education tafadhali aya nenge simu ingi Hello Mutongoi. Ni nena nao nena na ndio tumuli kuma kanyanya karibu sana kwa pia mwana kama mteja mwana Mutongoi. Aya Lois nenge simu ingi akwete kwa education eno ya muthieyu nondo niona umundi mwamuye tukomeba lakini tuye kwa maba. Hello Mutongoi. Aya nenge jaribu ingine nenge ingi mitoke kwa haraka wesaithia nenge nazi wako na simeka kwa education niki nenge mutekwa ate masharti. Hello Mutongoi. Hello ni nena nao nena ngina Brian Musau. Karibu sana. Kalama. Kalama. Niwe kwa education iwo kanisa uka. MUNYAKA. MUNYAKA. MUNYAKA iwa kedeka. Ni jambi yako muno ni zapota wake. Tilangendo kuja ni ngombo kuja. Mkoli no kwa education. Kuja katiwa maandamano tinoni askali ingi.
tuone azikalengi maneki iwe na no muntu andu no disani mo wa zikala zime mo kwa maka kutoke jambo niki Very good. Aya, no kusonge. Hapo dia nene kila nyingi. Ndio nikatoa na nini kuangalia lawa hizo vinda hapo. Kwa mekio ne kama mimi bakalongo. Ndio mwenda mawazia. Mawazia ni vinda ndio mami kalongo. Kwa hiyo ndio tungi ni laungi moni dinagao. Okay. No nakalua ndo kindu wae. No zongewa ni waeleka. Aya tozengi. Loise nenge simwingi tafadhali nondo amasaa twende teteketeke nethia kana oseje munondo yambe tukunie mukunie nai. Hello Mutomboi. Hello. Mutomboi. Ni nena nao ngala wasia. Alanga Mutomboi. Ningo kwewa. Nika wale mtona. Aha, karibu. Kule hapa ni mtaba ndo atongo lazima yuko ndo. Ndivyo na ndio mabaki ya reaction yote wao ndo kuma nondo ngwa ya kamba. Okay. Endea. Nijao la kituma kama mareza na kwa tena zote maana na wasomo. Nijao kituma kama mareza makwatene no zonge wendi. Aya tungamire bau. Tungamire bau nondo amasaa maitu niona masembete muno ni muvya kwa ala mwetha mwiko na simu nesa ni asia no nenga mwana wako na simu thesia wase wa TV na radio nikaenda tuibone ni wewe wondo twathi na jana ala twetha tuyambia ni namo mwesa onenga kibalua chomo muno kwa sialo na kuta sialo na twitindabo mweshimwa manzo taketwambia nago ni wakulwa kiuche unena ni wa bipartisan nebona iti twasi wakatukwambia kutwambile ba uyu nigenda ife tusonge ambe no ndo mea sawa ya mbunge anataka ya mwisho ya kasi ya mbunge mwe wala tusiade tena gono wa unyubani wethe no wabendu wawe kale unduko kula kungi kwenda democracy kunyubana wa na steka andola amemba amakwatie muno ni siama kethe kudinga nondo siama ine nebete nibeki wa proportion isu kethe ni mwenda na makomishona medical anitwe lakini umwe ona sababu ugatha nuko kulia public service commission ye kata siasa na yivundua ugatha parliamentary service commission ye kata siasa pandu batu thichama siama ila siku cha Kenya kwanza na azimio na imbalance nesa witha kila mundu nomwene kana iwa kule katwa iwa kala chalete ko kiuni kemwe kiuni nijo taamba ipasa ende ya mabu umwe ya watu ndo mbunge nzoka au kwa makanzeti ni anu makai public facilitation ndo ni mwe ya ando inge mena pata na go wale totwa wa bandu banene ta bomas okay na ndo ni maandike wa maandike idi kwa committee sidisho ndailand mekwenda wetha ni sieki wa mwe ya nusu na kenda kila mundu wethe kura sia kuno kila mundu mwene pepe mundu kushoka pepe mundu akulia hii nenda kulikanya disika no likene kushoka maandamanoni ni wozo kija kushoka maandamanoni pepe mundu no kulia kitona maandamano tiba Kenya maandamano beboka unonie maandamano Israel unonie maandamano France unonie maandamano South Africa Kenya tunaenda mo Nigeria na kwingi na hizo ayenzi ya ene ndikwinene ya mekona pena bata kondo wau ndo wasia maandamano mali tenda mema mu lakini bala mekalata mathuka kana mekalata madikilo ndino mona dikile Kenya ne kana wethe ila azimio yetisie mwanya wa maandamano na mwandu wange mepeta business community mana amana bebazia munda wa huru ana koya malonduku na mama zio na mwana mekwenda kuandamana masi business sio ikanangwe niwethe nikindu jali kana kulono ni mathina timu ici no kaogethe asiele na sienda ukwatia kau ama ndena maandamano pe mundu unge mutumeni ana siasa okothokonia na ni kwatio sola we boyu serikali ni netekelile memorandum ya azimio kini cho jali renda cheke kia kumata
kaninya na Ruto ni no sia mathangwa sutene Okay. na andola mana kwe maitha bana kwe na tie nona leader majority kwetwa ishungo aitishia kana no bime utwa the kwani heki ndihenda kumea kana kulinga na katiba ka Kenya maana mano nimetegelia mundu lona umise kisasi kana mundu lona commandite ando mana athie mundu manoa uzuniyo kemea otona kutwa wa heki na heki na nimesikuizia tena na usiola wibo matukwaju pena clips pena visa mundu wonthe ronekie kitu kithuku mwaleta utombe wakoti mitandao noyu kufikia nayu andu ala mana bebasha kitheka cha huru maraisa utwa wakoti na kindu dunia tanende uga muno na binda uyu niguo musumbe unaenda mbukani tutonaimba bio nderiaja tubande biti nundu osubia magwithiliko na kukweta ubibia miti ila mibande ni kindu kyaleta uthatia andu muno na dunia na kondo njo tukwenda vende bena unenania musio nituonie ndani mbaya ya Mûkamba nitu kwa chatenda ngwata tunaonie bidemwe wana rigathi deputy president ya skula itetwa ayasya kana mbaya ya Mûkamba tukula tuone tunini muno njo tikwe akamba nundu tia inge muno okay teyumia tu yandikikula na tuiko na nogethia mesa nilekwa ni wa serikali ndandi ngalikoiva tuibone saki ndiaje kila tuende seju umala yu kandu malu kila tuende seju ouno onzea tutona ozobya siasa na muno katika coalition jitu twenda tu na president mtumia wao atakendu nezaze keke vina ya bitie Kalonzo ni wao ungamete na kendu ki makosa wewe ameona tiwe nundu manoni nundu kunayandi enda nitwenda umina thino ugo ndiona tweka utinde asindu bibi Raila Odinga abangithie nesa Azimio na nundu wani utatita mala maingi nataka musapoti ayaje Kalonzo tosha haya serikali kabinduka kwacha onake mwenaka inisi akaenda haya nenge naye bai mheshimiwa Kavyu naona twesasta na nenda twesaidia twa mina ko twe wakubi kwa uneni witu nika ndo saidia ni twasudia masa ndo amondo alange tukuendesya the next day twitha amondo maingi thio ndeba mheshimiwa Kavyu uyona unena ni uyu baya mbunge mwizosia matunda na matunda aya makwisosia wa nukuona nimeotelia mwene ndo Azimio measia maundu moma ya makweanigwa nimeosio Kenge Street nakwa kenda interest ni Kenya timu isu siele sisa kuiwa sile sinde ya kulea kuiwana lakini ketha mundu apasuite personal interest yake na neono pajesa kwitha thina nundu wa mbosi cia timu ile nasa kuiwa vaya Stoniath kuthio wakilisha ngaliko ya Azimio unless pangino nieta timu ya ndo Mwanza yes Mwanza na Mwanza atano ni ma ODM I think Seneta wa Kitwino wewe wa chama cha Wîva I think NZOMO wa Jubilee wa Pokot South David Posing so isu peke yake ni indication I think ni kendo jailenda ki kuna red kinengane red light kwa alangi mausikite mundu one neono kila twakuniwe 2017 kiyesa kwisiokelela oge kwithia ni boko bakunwa kindu kiliu otisa kwithia mathakarua andu angi moko matilwa katikati kindu kitekweleka so kila tukwasi bebata wa kunena nisya but agenda in the no Kenya no ndu mu Kenya otonya otetheka na kenda ni issues ya IBC parliament masioke baya mekale masisye ketha mendo tournament kanopeki wa mpangilio withie commissioners si nyubwa kwisila party system kana parliamentary lines ondo cia masisa kwanite bo tukwate IBC ina imani na kila mundu cause pia ti kindu kisio
I think Kenya in Africa nitwithia watu ciaiwe muno nundu kila mundu na in terms of democracy nitutambitio matambia paumbe yake. Yes. So no sio inzama ciathi gwikalandi cikasicio ndu tutonya mina kicha kilevinda kula cia kunwa kuine no yiwe na nyaka miongo elite menini ndu wasisia kuma 1997 07 2013 na 2017 na 2022 I think on another miaka 30 mundu yina the same then alama kuna akula te momena thina mukunithia wa akula te wewe na thina so lao ndio tugite 2027 no tubindu anganda tukasizia Kalonzo ya ngoke je kindu kikiendete Asante. Noko na tumila ndukegwa ndo azia toje iwe. Asante. Onuruka kikuna kingi ndo sichai. So tugito bindu aje kinya. Ondo onao onaka sa kwenza molote tu nowe. Na sivyo ndo utakwenda asia ni mamoja iyo ama nyubete. So tusense kwati ya Wîva. Mheshimiwa Munyaka pepe makule we kule tu na we kule tu makule asu kwa mituki alafu yu keucha mbungeni weona kesa kumya mudhiara na wana azimio kwa street kwenda kwa masongi wote. Chairman kumangelani na wangoli about mboyela kwetha wachuma matuke ekumya tandatu ni asia President William Samoei Ruto no kwetha na chathi kinene cha utunga mubea pa Machako Stadium Kenyatta Stadium wachimu ya ukete matuke 13 na twena mheshimiwa Kawaya MP wa Mwala mwese kana Kawaya na watu National Organizing Secretary wa UDA no nenga to mandate yesu ni president pamoja na deputy president no ndwa on behalf ya chama a coordinate ando alange ni kwatia musumbi no goda ta ni anoma kisiasa kumangaliko ni sionde mheshimiwa Mutua Alfred Mutua ona group yake yende na wabanga ende mekweta la musumbi ma minister lange ona mo me ona mikutano maende na upanga ikenda wese ya musumbi weta la nesa na mheshimiwa Kawaya no komania na mabishop othe ikenda mabange cha kikisio na cha kiti cha ndo ma UDA kana Kenya Kwanza kicho ningi na ndo na mazi niona ni ndoza mwana yo ni invite mheshimiwa MAANZO ndo ni munana wa William Samoei Ruto monopio okay nondo boya ya kutonga mubea yeda wana maongo inge monopio ye wadi ai MAANZO ya zia mbona disclaimer ndo si neza muamini President Ruto tekela kingeja bipartisan kidineza okay hai no ndio Munyaka ni gwenda zamana yo ndo chemu mwande mono makanisa la mepa around Machakos Central na Kalama mwadanazi tuenda ile hapa kiwanja cha Kenyatta Stadium utaumeta hapo tunena tena ma bishop wanda makatunanga mwana makananga ataidio ndo mwana ni kule mheshimiwa Munyaka nondo no yateke na nondo nongwenda tukinene na Wîva ni wawetani mo bangithia bana inanzeke na no ni mwa yumile na mheshimiwa Kawaya ndino wa story tunekite ni kwate niyo amwanene teso ya mawiyo wetana beda nguza nisyo ndino wa moba kubanga chariki na be ando meo kulie chariki cha kutonga mobea ne chariki cha kutonga mobea kana ni supremacy mbato ya tongo ya Mûkamba no munene yani ni amwe miona ni chate chake siasa na vaikendo kikayete kola kwe baya Mûkamba no ese chate kiti cho chabe no ni president taraka niti wa mwana Narok wa mwana Bomet wa mwana Kisii wa mwana Kondokonge ona Nakuru ebinda ya masako ne epikia masako no na kwatie kula ninge gili maana ile na miongo 5 enda koka kwa thank you na ito ando mama sako no twenda kumutabia thank you no ndo ando alama ndiwe itakwa twese nena ndio kibela ni musumbe tuona right ya onaito kwa thank you no to nengia kibela kila kenge nengenda kwa nguza mizo tipo sie na kila mondo kweka ba ya weka no kendo chao ni kana Ruto no tukie popular muno na ando ni menda muno ku play part kwa kila mondo play your part yake no sawa ide tu imenda nguza mizo lakini ula ni noni anewa maana wa ku coordinate kila kendo
ni president pamoja na deputy no ni na hivyo ichathike tuinewa ni mheshimiwa engineer Vincent Musyoka wala ni national organizing secretary wa UDA kikenda wese the watu coordinate so kiapa kuliasio ndio kwa metoke ni kwa dialogue ko kana amount of issues ya maendeleo ila mheshimiwa ba waweta consensity twake na kudukula konge tuanze kwenda kuini maendeleo nina kulu about askali niki mekwa nanga mikutano ya maandamano na maile ya kwenda kuoya northeastern gola kwenda ndi kwatia northeastern kwa bandits situation na kakuma independence izitwa osiwana na kwenda thena mwingi muno pio na already muno niona police ne ende na utethi jeshi kwa ni kwenda they are trying their best lakini ibadizi na system ya sio ya udheke ya serikali na kwenda kuokita nicho kitu miona mesala serikali ingalekwe na mumaliza langalekwe na meoka na nzia ndugu ya kwenda kuwana kwa ni kwa serikali ndizi ndo ni kuendea na vya askari makutosha kila kingi na kile na ngodisbandi wala be mheshimiwa MAANZO na pe mukuni wa simu wa Asia kana pa maandamano wake za me peaceful the violence okay ala maandamano mawete to katibani article 37 nitalaona ile iveti ya soko ni baya si atendezi siasa ndio na si ikaenda kana memorandum ila ona boda siako sawa na idi kwa traffic ikaenda ikanenga memorandum na isonge na isoka pande bunziado kaza makoma na ndo maina mapena maina bunzi nduka lakini maandamano ama Raila na la makuana nite manyeli membene mendo yi ona mwena manare pia na ange mobunzi nduka ange mabumwete simu ange mabene to ando mapitete innocent ene kini tabu the na ende ndiwe ka came by partisan ona mute kata ona Omburu Odinga katika wachama wa IEBC Raila azindo ndale site kala kana no sindiwe na nicho kitu ona toketa gulane by the way William Ruto na ndio worry about no wakalika no eventually mwana ndio wako na hakula kana tiyo no lilikana 2021 na hata muweke Omburu Odinga kama chairman mimi niko tayari kura inatoka kwa wananchi kwa hiyo ni acha ona by partisan kwa mimi na sasa ona adalata na Raila azindo ndani yako lea haya na ende nenda twikirengithio vo muthenyane wo mundi no ndona masani maendie muno KAVYU ni kwate kiwo wenda weta no wete wimina ndeto cia kusia muthia kwa mbetekire ni some tweets itatu cie ba kwa metuki ando ma Twitter ndini nasoma muno ende bene na tweets itatu cie osoma kwa metuki at Benny the DJ say I love how Dr. Munyaka is taking down notes and answering questions using facts. We need more such leaders. A very good leader. Was wakathia muno na by the way andu ingi mambe Munyaka yake kosekana muno kuombeni nituo mwenda bo muno we wake no wendekana kuombeni muno ona tongo ya meva no medical na wakana mheshimiwa Munyaka ndaile kwa muno kuombeni tuwe mheshimiwa MAANZO atongo yaya nituo kwa manana mwevi na kuthia lenge vai kuombeni KAVYU mheshimiwa MAANZO na angia ingi aya tweet ingi bani ya ati Junior Muthama ati Kalonzo Musyoka should be the last man on earth to call end living a thing a coward. Where was he on 30th January 2018 when we were swearing in Raila Odinga pale Uhuru Park? Was he not hiding under the bed? To his wala wai ndio tumani wake na ndio wamuthia ni at Derek Mumo 25 ase niulizie Water Stadium kwa Indiata na ndio Water Stadium ni unoa ati unoa stadium Water Stadium stadium yaka wa national government then all when they were funding ndio kwa swearing in ya Raila Odinga bebala mahaileta ukomania bapeta na ko Raila bipeta no zia vizia betuke na azio katoroka mukola asante wano nake osisi tina muno tume alea tusisi mbege leto na kwiko kethia ndo twatethia Kenya yes na NZOMO kola ona itu tekonesa na ndia kana siasa za Kenya cha upinzani serikali ile ndio kuna wewe upinzani ni msonga sisi umelasia ukadha ukana ndoke there ona kenu na president mwena ya Asia
nukwenda upinzani mulumu haya kwa upinzani uzuri wewe wangu lero sia kuzia muthia kwa muziaize kana siembe ni mubea muno kiwon kicho munthi na nenge twipatia kana unenania lokwendea na Kenya no kuma matunda withe twi na mugo na maundu alame na mathina na muno mathina ma mwene nthi bangalama kwithwa yu luwithe ni masiwa kwa mituki ubo wosa kwani na maundu monthe ala nthi mekwenda withe nimetha bande kwanzela ya elite withe mwene nthi na binyikika ibindane kondo igeto binzati nituendea na usukumia sindu isi withe ni siekeka na kenda withe Kenya ya sawa ni nthi bandu basio bakwekala. Asante ni muvya muno Senator wa county ya Makueni Dani Kitonga Manza ni muvya nondu akuka evinda kuthia lengi nineziwe na bezi shedi umunthi mundu aci wonthe nondu twanena masani yangu imbeta ya Makueni nezo kunyo cia thi mbingange indi ni muvya muno nondu wa kutunenga ondai yesu na kuvika ba nthini wa Mutongwe TV. Mheshimiwa no kitwa kutumiria nagu ekanuke urabe mheshimiwa KAVYU ayibe kindu enda weta wenena ntu cia kusia muthia kwanda tikemwe. I think kila ngwenda uwete nenda ndiwa Mheshimiwa Dr. MUNYAKA yelesya kwitha mena team sike bathukanyo kana kila mutongwe umite kisione kiki ayibango undu waile kwetela and I think kisioko kindu ni kila ni wetie twimba imwe ya Mûkamba na whether Honorable Kawaya ni organizing secretary kana ni wecha unthini wa chama cha UDA nundu ni metikilanile na maasya ni function maetete Ukamba yina kielelo cha kwete akamba pamwe maile ambotonia kiu ukethia kentha no organizing secretary aete Dr. Alfred Mutwa baba tuone MUNYAKA pauma jikalania but it's very evident no ndavena ngusanisyo ondo ila mwe mathi mekala vaya na twaile soko manio bandu pamwe no ilangu twinda tuisioko ilangu sanisioni siethitwe siituma kivila cho sumbe tuichathukia so every opportunity nini yaumila twimanyisye kwitungiania pamwe tambai ni kana kwithie tutonya kusonga kwa pamwe na ngiminukililia witano wakwa unena nisyo Azimio na Kenya Kwanza metisye eka twinthe tu objective na tuyiya Kenya mbe na undu Seneta ni sindale ya kuonana na Dr. Stephen Kalonzo mesa kwithia mutumio kila watiye ni landshake ni makulio kwandaya akuna handshake isu monga mekidete tutiwa upinzani ila bonga point tuketia asya Kalonzo kumanda baya na kumanda manoni tukwatia pau akenya mewe enyewe pabe mutongo yutonya ukwate ya opposition inda no opportunity ya kuma chune cha museo na 2027 isaguonetewa tuongama na twatambia ukethia wende bandu ukumela wethia izilele sietwa mandie kwilela mutongo yuto tuyuka tumwilele tumupatise nayo esu undo I think taito iswele enda hosi kila kingi cha mweso nondo nikuye to encourage akamba malike miundani maime na ngewaya whether ni kuugwa kana kutegwa mbwe tonya kwetengetha tweke ngai na alam tuyuka wachumwa musumbe ayuka baba eka kuko tunga mubea nundu wa mawe alamu kwatie mheshimiwa mwaile kwinda mwina list ya mabata alame Ukambani yo ni kumboni na leluzu ambati walikila bakwa mutisia wambatite ukaumile kikima no wiki angitwe lami but you wethia bado wina ndaka so sindu imwe ta izu ulalelo we mali wake izu nisyo sindu twaile kwinda already president ayuka o muyuka otunga mubea tuyuka oboya twinde already twina list ya sindu ila sito no transform maisha makamba kuma baya mutito kuthioti na kuoya mweso kitu wethia at least nondo tuigezo kwithia no imboya tukomesya kungia thinu ketie kuona ithia highlight neza so we expect to see the same na
ndio chema kwichikele ngitwako mano vai kumbe mheshimiwa. Okay. Asante muno usuni Honorable Francis Wambua KAVYU MC wa ward ya Kinanie MATHATANI ni va county ya Masako ni muvya muno mheshimiwa ni muvya nondo wakuka bindela no kilesi muna kunia twithana maweku asante sana nondo wa kuvatha ibinda yaku na kuka ndino wa schedule ya kubizi muno mheshimiwa Munyaka yitu imina na ku kwa mituki leto cia kusia muthia kethabe undu wendo weta mwanthani wa niasia bana ERASTUS ni asante muno ndo opportunities wa tunenga na ni kwa kiwa ngulia ibinda kwa ibinda ngeda ni available. Yes. Na there with there also Kenya kwanza kana usumbe wa President Ruto ukazeda body represented kuitona okukaba ukazeda interact na NND kiune ngwanda gotabia kana ngaumela asante baumbe ni nengi na mina gothiumwa ndina ina portfolio na gokona na about anything lakini iba ina sindo ndo na kokatuka yangewa na witha abaguwe na mozumbe by the way na kila kiende kila kenge ndi support mheshimiwa KAVYU one ni kwatia ningo kama na mheshimiwa Kawaya na eto mandana na gavana Wîva na network ya effort muno ngina ona twese network komandana na minister Alfred Mutua nondo wakatatu twenda na sitting na deputy president nondo netwenda tundraft na pata maitu all the leaders ikenda zeda mozumbe ayoka na not over between Wednesday na Friday tuliwe kana neto komanda pia na mozumbe ina to na out sindu ila twenda katika kama nice ni kwatia kila cha mwiso tiako tongionga imabea yes na tuyacha niende na utethesia Motongo TV thank you igenda mwende nesa na muibo ya Dr. William Samoei Ruto no ndo twiki mosumbe na ne kwatio na supplementary budget yake MAANZO no kutabia ina no ya one month ago on budget yake ila utona kwenda alike input yake no ndo atendilo na the ando ma Kenya ni July to around July ko ane what time no ndo ena plan ena tendilo kwenda ikando ma Kenya ezede ya ona kwa maandamano ona kwa zendo sia kuopos sia oversight at least tamosumbe wane wa mwana igenda undeliver kendo kila wabangite kwekiana makana choto bike bau mheshimiwa kwa umuthi unena nyo bau ithela tukaendecia muthenyongi mwanyongi wa vinguka watu acia Îkûmbî no cio kila mundu akoma kweti wa kindu twita musakwa ni kwate ni weno kana uwaku musakwa we muvuko kuma kwa mwene ndi na kuma wa unena nyani uwitu mheshimiwa KAVYU the same mheshimiwa MAANZO takithio ni kwa timu eno kona musakwa endi usiwane na wetina ni Dr. Victor Munyaka unaona mujumbe wa kitembunge cha Machakos Town kwa miaka 15 oyini CAS wa maundu ma lands public works housing and urban development na ni position onene na twimina again so mutumani umwe wa ba musesia uyu atumie mutumani maingi muno asesi ngale kwa Barcelona Spain eta wa Cosmas ndambuki cia happy Easter kwa Kenya onde kethi atongu yasu kulia MAANZO ati muthia wa Kalonzo ni mwao netwa nene akiu tavya KAVYU kana ena neto nzeo tavya Dr. Munyaka kana twivata nake muno andu nondo ne mutongo we muguo mukulie avangite kutelia kamba takuhusu itheka mheshimiwa no anene asiendo isu na mwanyongi wa vinguka akethiwa ainene ambange na inde akamina akatwa twathimwe na athimwa muno mwendo Cosmas ku atongwe mu vya muno ndo wakuka twithia nesu ingi kwenda ni kwa Yehova twekiwa yi na kumuseisia ni mu vya ndo wakuseisia watiania na itu ketha ni wewe wa kosewa ni atongwe yala twetha na mo kwanzia makana ingi kana nyenga ukosea kwanzia makana ingi ni twetie wekeo na ketha ndina soma utumani waku pole sana ndo utumani maingi muno ando masimu pole ketha mwa mwako sewa no mwezi baadhi ondo baadhi na hii ila ingi maondo tekwaje maketha mesa sawa kwa niaba ya timu ya Îkûmbî ya siasa tuambie na Ben Mwaka tuko kwa studio twinake Mondo Joseph Kawinzi twinake director Madam Lois asante sana and twinake Joseph Kitheka aka Ndongoi na ndi twinake Elizabeth Kanyiva na Sam Maunda ngaleko ya Motongo FM kwikithia kana Îkûmbî ya siasa ni ya ufikia nesa kwisela TV na kwisela radio kiu kioneka ko Motongo inondo tuyatongoi na kuyo Motongo ni to ERASTUS kithuku wa NZOMO kwa OU tuanesa